lau wa umataua o lea le pungai ua e whaapea mai ai o whea lo wha maoni o lea lo wha e tau i le oti tā lo wha i o manatu o lea wa e tu i a lo whatu e mana tu a le amatanga iau mau i loi mata na e whai mai e le ai se unga o la tā mawhutanga wa e lo nei leo langa ma ua sui fo i o lo uanganga o nei mau mea na o mana o i ai ua le lea uma i le ala ia pese la ia masima sila mai ia i nei mea ua o whai o lalo i foretu unga mau o te tau atu ua o fo i mai ai o umatu o si o uola fasia i ta i whaiti o ngā ai mo oe o te le i whaafiti sa o whai a mea sili sili ia talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tāpua i ai mai se fo'i o le sila mai moa Samoa le atunu upele mau e vanga i lunga le upenga ta whailangi le tātou Facebook page ia whapea fo'i mo le tātou YouTube channel ia mai se o le tātou wala leo tū maoti Radio Samoa se fululima i vatolu a mo i Aukilani ia ma le wha mō tasi o ono tesi ma le tasi po le FM 106.1 i Samoa. Fia i le nganga whaatai ma le whaaloalo, whaatalofa ma o wholofa, whaafeiloa i fo i le whaafonga mai ma le sila mai moa le atunu ui tawhai fia. E le ngata i Aukilani nei New Zealand, ia o Samoa, le atu Pasifika, tuila mamanua, whaapea fo i Ausetalia. Le atu Asia, le atu Europa, le malo tele o Amerika, Hawaii, ma le United States. Whatalo whatu ma le malo fo i le srifu manuia, malo le pale, malo fo i le whatotoa, malo fo i le ono sai, ma le whatalitali atu. Ia ono nisi lava tutuangia, le ma alo fia wha le ainga. Ia na siasi atu ai le whare mai. Isi o mātou tina. Ia, ma le tau mawhainga. Ina ia maua le sosoa nia fō mai. Ina ia tau mawhai fō i wha toa fi mālia. Ngase o lo wha whenga i ai. Ui o lea, e lea i lava seisi e whai loto o le whina ngalo lava o le atua. Ia, wana o se fōi whae e le tau lava singa e whai e le tangata mana fuafuanga lualu mamau. Ia whaftai le tua lo iai pēr le ola mana marasi le mātou tina. Ia whamele po le fionga fo ia Fortino. I le painga ali imta mai tai fo mai i le taimile nei. Ia ai whatalofa i le atunu. Malofo i le ngā lulue. Ua ai atu le nawa i aso matawa lunga fo i le ngā ngaifo whaiva o Samoa. Mai le aso ngafua se io o mai i le aso anenafi. O na o lole o tangata e tā whao mamalo loi leso. Ai o usu mai. E whaasua le laulau. A wā le TANOA AVA a le atunu. Le swa lofi. Moria ipu o le taiao. Tau mafa se ava i le whaafonga. Ia e maise o leo wa ava mua le tua. I le pola kalambi. Lei ataua sa vea le ulua i alu i se yuli. Mulitalo Al Harrington tu manuvao le vea. Ia, taute se ava i le whaafonga mai. O lea ua ava mua le tua. Le TANOA AVA e te maua i le sao. Lea ia ma se mea pi o e lua tuai. Nā o mea sa o lava. E mālama lama i ai le atunu.
Whātulou I le pa ia masani o Samoa I lona vānu nofo mo le tawhatolu. Le vātangata. A wā pa ia mamamalu wha le malo, pa ia fo I mamamalu wha le anganuu. Ia ai matua le tuu ia te utou le paipasino le talo le lei, feoi o le langi, le ainga sa le vi, ia ma le au whainga wenga tutofi, I whata whaitau langa e fia. Le ngate le leia tunu o New Zealand wa vea mo tātou ainga lona lua. Ia ai whapena fo I so o sea tunu o lo tā a se ai le au whainga wenga. Ona o le tau wasu o suina o le ipuwai o le ola. Ma whakerisi ano ina o tātou tangata. Tangata pā a. A mi o pā a. Le au pala o vale me le au whai upusa o le au whau malo. O le au fau malo. Me le au whau malo. A mea le atua. Ai tau ma whai lava le tangata soifua. Ia langa o le nātura le nāo mea. E te manao. Pei o le winga o le mea, le funga, ngutulua. E ai mai lisi pito e pasi, lisi pito ai mai o pasi e tu I, ai whatasi tu e lua. Ai le alu luma, ai le solomuti. Ia watalofa, ta mamtina matua o le tunu, pa anga tō tino le ia tau sevea. Aso uma, mataimi uma, tātou te whaafsanga iai, ia mautou whaafonga ma outou mai mua mai, I lunga o le tātou por kalame. Ma le whaitau wafe, maafe outou, e tau muli pea, e ui na o le tasi le por kalame o le TANOA AVA, I le astonai, I le vai aso. Ia, a e tau muli e pea, ia, le to tele o I lātou, e fia malama, e fia kalie, ma fia ilo, ma fia fai kakala, I su enga fo I le ataua ia, ma mea nanga I iai, I le teimi o le vai aso. Wa tuana ia te futia o le nā vai aso, wa alu, ai tele, lono sosia sa tātou whaasoa ma tala noa iai, mai le aso nga fua se io o mai I le aso le nafi, ina ua nganga I fo faiva o le atunu. Ia, whaftai le tua, o le ola ma le malos, le soifua, o lo maua e le mamalu o le atunu, ai mai se fo I le alo whangia, o le au na whaatau waane, o lo maua I le malosi ma le fifi e whatino tiu te mga luenga, a wā o le au nātu, I tangata lau tele, when you're in the service of your fellow man, you are also in the service of God. Whai tau te iai le ngā luenga, ale tangata lau tele. Ia wautou iai fōi I se vaenga o le ngā luenga tautua ale atua. Lunga le apia fōringa, whatalo whatu, alo le seifu mnuia. Ia, ele ngata lai ta mamtina mātua I maota malawa. Ia e whapena fo I maota ngase, o whale o tangata mātutua. Ia, le YouTube channel, whapea fo I mo le tātou Facebook, o a fo I isi fola, o lo o whao ngā mai e le atunu, e mai mua mai ai. Any other social media platforms, Instagram, o le X, Twitter, TikTok, ia maisi lava vai, Facebook, ia le nā. Whatalo whatu le hataua savea, ia te oe, ma le whamoe o lo o manuia oe. Po whea lava la le tafo le larulangi, a whea le tulangi o le ale aso ma le taimi. Ia po whea le atunu. Ia, whamoe o lo manuia oe ma si au ainga. Manuia oe ma lau atinae. Ai mau se foi o le alofa whai pēa I o tātou ainga I Samoa. O lo whatino ai, le tautua ai tau malele a Samoa. Ono lea, lana sa ilinga malo, malona uinga masane, susu e le whaamalama. Pei o le Israelu moni. Ia ma whapena o na vava ai atu I lo tātou atunu. La tātou o tale pese. Se I vai mo tātou niusia e tāua tele. Ia fo I mai. Sa ili sa vanoa awa o lo iaila umalo whaapitoi le so. O le sunga le whaafengainga ia Dr. Soalo. Ina ia mawhai fo I o na maua mai se o te o tonga o le tulanga o lo iai ia
Lana e kalesia, de mamalu o Samoa alala mapapa au me le pori ai maise lava. Ia le tūlanga olo o a fia ai o tātou tangata. I mata upu ole ngā luenga whawai teimi. Ia fianga le tūla whono working conditions o le tūlanga o wha ngā solo ai ngā luenga matau tua anai o tātou whanau o lo ua malanga atu I meo ngā luenga whawai teimi. Sabel whafonga I tātou telefo I vai whanua le ngana Peritania. Last much longer as the conflict enters its 7th day. The US and Israel have expanded their strikes in the region, with the IDF attacking Iranian and Hezbollah sites in Lebanon, reportedly killing more than 210 people so far. The US is demanding unconditional surrender from Tehran and a new leadership that will cooperate with them. President Donald Trump says Iran doesn't have the resources to continue fighting. Their navy is gone, their communications are gone, their leaders are gone, their air force is wiped out entirely. TVNZ's talking up its high editorial standards after a One News item about gang numbers outnumbering police sparked outrage. Police Minister Mark Mitchell expressed frustration about the story going live Thursday last week. The same day, new stats revealed a drop in violent crime. A follow-up was published on Tuesday, reporting the figures. Chief Executive Jodie O'Donnell says she's raised concerns about the story lacking some detail, but it was the newsroom's decision to broadcast the second story. The newsroom has editorial independence. That's enshrined in the TVNZ Act. So my role is to maintain standards. So as and when I think I need to step in, I will. There's a buzz across central Otago with today's Motatapu off-road endurance race between Wanaka and Arrowtown. It's now the South Island's biggest trail event with more than 2,000 competitors taking part. There are 5 events, from a 4-kilometre kids run to a 52-kilometre ultramarathon. Race director Gemma Peskett says it's as much an experience as it is a sporting event. More than 140 firefighters are competing in the strenuous South Island Firefighter Challenge at Christchurch's Hagley Park today. Competitors wearing 30 kilograms of PPE will take part in a number of tasks, including climbing a 6-storey tower, carrying a 20-kilogram hose pack to simulate the demands of the job. It's described as one of the most physically demanding firefighter sports events in the country. That's news. In sport, Liam Lawson's been burying his head in homework ahead of today's sessions at the opening Formula One event in Melbourne. The Kiwi went around Albert Park 13th fastest for the first 2 practice sessions. Lawson says the analytical side after sessions goes a lot deeper. There's a lot we have to do behind the wheel this year that's probably quite different to previous years, so making sure that what I've done today is mostly correct. Practice 3 begins at 2:30 p.m. Meanwhile, the FIA have decided to remove straight mode from the drag reduction system Active Aero on part of the circuit due to safety reasons. Kiwi golfer Ryan Fox is in a share of 9th after 2 rounds of the Arnold Palmer Invitational in Orlando. He's 4 under overall, 9 shots off the lead. That's sport. I'm Sandy Hodge. Classic many years ago. Il telo tau sanga wa mabai, ile taua ma le matango fia fo yo siu fo fonga. O le au fai pesa le na le Pacific Soul. Wa se fulu bidu te wa te aile tu lai lua. Sa ile fa bo moe. Ia masalo fa tali mai pea. Le sunga le fa fe ngainga le li fo mai a Dr. Soalo. Freddie Soalo mai Melbourne, Australia. Ya, tu titisi vava ya tulanga le ai ia se felo inga bale tatu zuma. Ya, wa fu se li poti mai. Ile na fo I tulangi o Australia I Melbourne, Victoria e tu sai ma le totele o alo matama whanau o Samoa. O lo o ngā lulu ai I awa noa wha vai teimi. A o lugo le tatu api o fōlinga. Ya, whatalo whalte mai tai o sina leo, ma alo le saifua manuia. O so alo manu, talo whalava o so fatasi, maltamata o Maureen to Fele, talo whalava ma alo le saifua manuia. Whaaftai mo le mafuta mai, whaafowina tānielu. Ia e maisele te mai tai Colleen Torrea. I was surprised to see her
this beautiful Colleen Torrea in the Faleolo International Airport last week. So I wonder if you're back from the homeland. Yeah, Wesley Severe, watching you Severe from Melbourne, Australia. Ole Tomato Annie Schuster Burgess. Renal, Talafalava, ya mailato malava leo wanga I mai lunga ole ofiava. Kolo ya vapefo I le tamaitai o ena. Faiva ainga talafalava malol so fu mriva tai mole mafuta mai. Filibele leito nise nona, watching you from Melbourne, Australia. Yeah, yeah, happy weekend to you, Colleen Torrea, watching you from Papa Tortoe. Alofas to you as well. Maureen Tufele, Talofalava Malol Seifua, Papefo ia Letomaitai o Miu. Miu Amosa. Yeah, Ofele Matamatamaia, ya Miu. Yeah, Elota Ua Maya. E manaia peafa pe volele e te whatalo for mai matau mai. Po o fea le o ngā larurangi le nā e te whawa talo fa le pou mai lolo sui fumanuia, watching you from Perth, Australia. Ia fa pe nā fwoi o na whatalo whātu. I Western Australia, Perth, olo iai le tamai Hans Webster, male fo le tua, ia male le whanau, ia me se fo I le ai ngā lii. O si vale Pasesa, watching you from Long Beach, California. Kai te levo to tele mai le aumalanga Amerika le o mai ilunga. Nei, ilunga le tātou por kalame. O lei tāua, ia, whapea fōi ia, le tomaitai o a inga lave, ma lole soi fōmanuia, o le whanongolongo mai le tātou Radio Samoa. Ia whapea fōi ia laumata kaisara. Tā alofa lava malo le soifumanuia. Sina, whamai kia ora katou. Good afternoon. Tā alofa lava malo le soifumanuia. Lau whionga le ataua. Ma futa atu, ma ua mama. Losalia I lalo nei I le Bay of Island of Aotearoa in Wellington. Malo whaftairi I Sina. Ia whapea fōi siotina. Yeah, MSFO Iltamaitai Lei Tower, watching from Rewai Lane, Henderson, Western Auckland, West Auckland. Yeah, le na wale aka mai sina na to. Yeah, le lei o ainga. Si vale ve mai pray Heavenly Father to give your mom strength and makes her feel strong. Yeah, whafte tiri lava. Yo, me umana le tātou te mana mia, o le pai mai o awa lofa, o le tātou matai sili I le langi. Rina, talofa Rina, malon soi fumaria, whapea fōi ia William Tofilau. William Tofilau, malon soi fumaria, ku'ula leota, watching you from Kona and Kailua in Hawaii. Yeah, lelei. Watching from PA, Pennsylvania, probably. O Jose, Josefa Siosi, Talofa Josefa Siosi, William Brown, Malo Lava, yeah, Malo, Faftai, Ngalwinga Lelei, Safatino, Le Lava Yaso, O Le Tomotayo, Mariana, Bert Whistle, yeah, Talofa Malo Soifumanuia. It's 10 o'clock Saturday here in the UK. Oh my goodness. What are you doing in the UK, Mariana? I remember probably a brother or a cousin or a relative, the former Manu Samoa and former All Black and former Auckland Blues, Mark Birtwhistle. Lem whai na ngalo I le nā fōi, alo le atunu uta, alo le lei, ele ngata mo le Manu Samoa, le Auckland Blues, ia me se fōi le Ola Peleki, mo nai vai taimi. O mata, talofa mata alii, whamai. Watching you from Torrance, California.
Love your program. Keep up the good work and God bless. Likewise, mata, ia ria fo i le mai mo mai, ma le whaafonga mai. O lau mua tasi toa. Talof lava, alo le soifo mria, whaatai le mafuta mai. Ia, elenga te fo i lea. O fotu talof lava, ma alo le soifo mria. Ia, ma le tamaitai o Annie Marie watching you from Harryman in Salt Lake City, Utah. Talo fai. Ya, whamaria tu fo le to tele o tātu ainga. O wō mapaanga ale si whongo Samoa. Ya me se fo le o leitu ngata ma le tātu TANOA AVA. Ya pe fo le ngā ngai fo whaiva yaso le vai yaso. I Salt Lake City, Utah. To tele o tātu ainga lo. Lalam papa awa ina. Whapena fo ia le tina ia anti vai tupu to whai ono le awasa. Toi titi fo ioso mai lunga ia Jane Lawson. Alo le soi fo manuia siliva tapsoa. Ia ai mese le uso ia Simona Tauti Tavita. Ata alo fatu le tātou ainga ai mese o le uso. Ia ma le tele o tātou ainga siliva tapsoa. Ia whapea fo i le li o Jason Tavau. And Freddie so alo maria Freddie. O le se tau fix atu ia le tā masini. Ia, whapea fo i le, ia na maua leo le tā polokalame i se taimi o le. So, whaftai ono sa i doctor. Ia, whaftai tele lava mo le whaavano i na fo i o lau taimi. Ella Lolouta. Afa masanga, tāla lava ma lolo se fo manuia. Suni and Sofa Autanga Vaya. Watching you, Seville from Sydney, Australia. New South Wales, Alona Lote, or le tamaitai o King Tau Malo. Look, please, press the like button for our program and then share it. Leave me a comment. I love reading your comments and laugh at your comments at the same time as well. King Tau Malo o Henderson, Auckland, o Fatalo Famayai. I must for il also. Ya Stout, Tau Twai Malo. Au whawhangafonga mai, ia, whatalo whatu le tātou porkalame ia te oe, ia, ma le vaenga o nisi o Samoa lo o whaata o tolia whaatasi o tau i nai le spinal unit, i o te huhu, o saua to lua B5Y. Hello, let's say for me. Okay, now, it's good to subscribe to our program. Una lemba whai ale na misi le notification o oe. Awai tili o mata upu tā ua tātou te talanoa. Iai o tila la wano, talo whalava, ma lo le sui fumanuia, Jacinta Ainga, watching you from Mangere i nai Mangele, talo whalava, tātou nu i Mangele. Ia ma le tātou nu umara Ainga, wōme mea sani pa anga, tō tino i le pito nuu o Tara. Pai mai Franco Silia. Silia la e. Ia manuia li le whafongatu le tunuu i le tātou polkalame mātango fie. Whaamoana alo whaifo. Talo lava watching you from Otara. I had just said and gave a shout out to our friends and families in Otara. Olo whai i le pito nuu leo o kilani Otara, South Auckland. Oisia. Le wha maoni o tangata ale losa o atu tupe ina e mauali e alua tangata toi avele le me le ia e le administration fo le shopping center pe ave fo o il me le ia le wardens a maoli ai ale lola sa u be i mangele ia sauri wefa ke le koe mau nei lau ke no foi a koe e a foi e fa le tontanga ta mangele ai lo watal tonu ngere sisi a lui e toi fa fo le mel na se mem fa yo no toi mo le tangata o to pai silini talo lava ainga lave talo fa balol se fo via o le sunga ya Sambi from Glen Innes. Ya, malo, tai le mafuta mai fa mo sa manuia lo va yaso ia malau fo inga wenga o Virginia, talo fa Virginia Danao, watching you Seville from Los Angeles in California. Oh,
ka I ko kele le o Amerika le o mai lunga ki ngā whalungu le pāwhanga ma pomo Donald Trump i se la elua le aeo mai e lunga. Melissa tu inga mala sau fa inga se te whano, ta alo whalawa, alo le soi fu manuia, le fu I tai au, I manuia tele le weekend I a te oe, o le sunga I a whaloa I whanoti olo, alo le soi fu manuia whafteile mafuta mai, whangalo ia Samuelu, ia whapea fo ia le tamaitai a Maria Loli Tinoi, ta alo whalawa Maria, alo le soi fu manulei, ia e asi o tō whiwhine. Manulelei kou, ia, whātalo whātu, I oe o te ilo lelei o le whātalitali meiso alo. A le fui whātalitali atu ia, le awali ia, o LJ ima, mama se mau. Tāwita na o le ngutu, tālo whalawa wha, malo le soi fu manuia. O whaavale, ia ala le ua, matano mai ia tātou tawa sao I lunga. Ai, tō tele I lātou wa mala au iei le tua I le nei fo I vai aso. Malanga al maliu maleoti, ia eleisi si e whailoto I peo na o whai atu. Ia, a vea fo I le nei tae au, ma le nei fo I aso, whai ilo leo e momoli atu ai le fonga anga fo I o le pūlenga ma le au whai ngā luenga nei. Ia, wha mai senga ma wha ma whanwhananga. Ia tau nganga o loto, ia wha pea fo I maua le file mui te tono a inga ona o le wala upa ia le atua. E le ai se tasi e te tee I le fina ngalo whaito tasi o le tātou tapa au sili I le langi. Ia, o na paula na o le tātou o le mea whai. Ia, na o le momoli atu o wha maa whanwhananga. Tā vita o lo mai mo mai I na I Adelaide I Australia. Ia, o I le si leo te wawai atua nga I mai fo I lunga o Maria Sangyam Talofa Maria. I wonder where you are. I still remember you from our days at the University of Auckland. Yeah, I wonder if you're here in Auckland. The last time I heard you were in Japan. Correct me if I'm wrong. Ole Sungaya Hans Webster. I've just sent a shout out to Hans and the family in Perth in Western Australia. Talusia. Text me, Hans. Yeah, how is it going with your Vaioleola? Tell me if there are any changes and any positive changes. I'd love to hear from you. Ya family atu mafatalo fatu tato por kalambe iate. Oe male faltua tape fo ia le ainga li. O na manu talofa na manu Maria Loli watching you from Melbourne. All right. Okay. Victoria. There a lot mafuta mayai ia tamata Maria. O tala ialo afamasanga misa. Alo le soifu Maria. Aftai I le mafuta mai. Ja, afela fafonga mai le I 5 out. Reverend Dr. Freddie Soalo. Yeah, I think you're in the waiting room, ready to enter the screen and our conversation on Zoom this afternoon. Yeah, whatever for iri. Yeah, o tale to talandoa mafaso. Ya fa mo o lo man via o le 5 out. Ya poleli I fo ma I fo I o le mafo fa. Lele. Ole, vai aso na se I mawai atu nei. Ole matua I tele mata upu. E la tina, ole tina mai Samoa. O Faoliu went. Ole tua ale ole li ipule ole tato Samoa Beach Resort I Mulifanua. Lea ua whatau le malo. Le fionga ya to le Ava Mark went. Fatalo fatu show tina. Ya Faoliu went. If you're tuning in, Mom, we say a shout out for you and thank you for your support. Ai tele na whanonga mai nana ia mai lato umalava o lo o whafonga mai I lunga le tātou wala leo. O le Famo FM 106.1 in Samoa. Tele la whale ta'wale. Ia o lo o whafonga mai. O le whale ta'wale fo le vai tele. O le sunga ia mau
Mau hunt, talofa mau, ia te o le uso, ia mara tu telefo i uso ave ta vale taxis o lo iai. Le tau me sina taxi stand, ia, fa pe fo i, ia le taxi stand na le laga e le mangatolu i fato ia, ia, maluma tonu la whafsanga i le taxi stand o la whafsanga i male gate, le pau o mea fo le lau mua le kolisio Samoa, i vai vase, ia male tele la foi, ua malanga i lunga o tawa le mawha longo mai, whatalo whapitoa la foi se o tofine, Ramona Fong, ia male li o Rocky, ia ai miso le au whinga luenga, le whale ta vale rental, ina i vai usu ma vai nganga Delaney's car rental, whatalo whatu, alo le tautua i le atunu, i heis tangata fo i eo, o fia sa ili san ta vale pia ngai i Samoa. O le ngalo ia te oe, Delaney's Rentals, eis tebi na matula i leo tātou telefoni, a o tātou tā lia pia, ia le taunu mai o le tātou malo, le sunga i le li i whaiwhi au, Reverend Dr. Soalo Freddy Soalo. O le tele fu i o tangata, e i tangata o whamawai le lalulangi nei. Ia, pe o le uso. Ia, wa avasa, yopu lo vai Soalo le tele. Lo tātou nu i mo taama lo tātou aiga. Ia, tātou tālia le nāwa yaso i le toi peau whamawai ma toi sauninga wha le ainga o le tātou uso. Pele le loto ma le anganga. Ia maua le on sai, ia maua fōi le wha pale ma le wha totoa. Ia lava ma maulo tātou wha tuatua i le ato le wha alutanga. Ua mai o na wholosia ma tāpena ina e lo tātou ma taisili le langi. O le lei fōi vai aso, wha mawai atu oile atu nuu, pa ia i nuu a fio anga ma ainga, o i tu malo e maise fōi o le malo o Samoa. I le tu ai o le malo stasi fōi o tamali i sa avea. Ma min sta o le kapeneta e le vaitau o le palemia le na o tule epa. Ia le HRPP, le fionga ia honorable wha o le sa katu pau ainu u. Le asa au wawa ai atu i ai. Ia, mori atu e fui wha mai senga. Ele tamaitai o Diana, whale a whanga. Ia, whapea fo ile no whaalo a inga paolo ma wōma au mea mamai. Ile wala aupa ia le tua. Ele ngata ile nā, o lea ua maua fo i polo kalame, o le wha mui moenga o le kalesia, tuto tasi o le asfitu sistak. Aso te ao, ia, le saudinga wha le ainga, whapea fo i o saudinga wha mawai, o le peau wha mawai, o le whale lau o singa. O le te tai au au le kalesia, Samoa tuto tasi o le asfitu, le sunga, ia, Pastor Alai Moana, Willie Papu, o se te maa. O lewa foi ona o ma sandi ai, ma tele teimi e ma futa, ma whasoa ai, e ma ta upu o le whatutua, o ma ta upu o le kalesia, o ma ta upu o le manuia lau tele o e le ngata i lona e kalesia, o lona ainga, ai whapena foi ia le lau tele o tangata Samoa. Ma le te tai o le kalesia i le lalulangi a toa. Ma o te tonu ai i le to tele foi o whaife au. Ma le au whainga luenga o ainga wō me maasani. O lo tangi mai ala a wāle wha mui moe i le aso hatai au. Ia re ngata fwoi leo. O se ta maa sa sulu i ai. Mō lana tō whā. Ia re ngata i le tō whā. Pa ia wha le tala le lei. A o lana tō whā lava. E momoli ina ia maua ai le file mū. Le toa file mū o se mataupu. A mai se olona lofa whaasafua i a Samoa malana e kalesia. Ma so stangata e a whea. Ia
le ainga po le nofuanga sa lala mapapa awai ia le sunga le li I fai fe au te tai au au le kalesia so fitu tutu tasi pastor alai moana Willie Papu ia watu fo I fa mai senga le tina o le ainga le tina o le ngaruenga Diana Willie Papu ia fa pe fo I le nofoalo ma le ekalesia atoa le ngata I au kilani nei ile lalo langi atoa ya me se fo I la tau ma losio le ekalesia I New Zealand fa pe fo I Australia ma Samoa le vaio mai tau wina fo I le nei te tai longa o le tala lei ma le ekalesia asfitu tuto tasi Ilona anga le lei I le malo Samoa. O ai le malo e tula I mai lea taimi ma lea taimi. E anga le lei lava iai. E muli fo I malofa I te tai o lea vai tau ma lea vai taimi. Ia pe no tau whafonga fo iai. Ia sa iai le se taimi sa manatu ai. Ia na vā ai le fongatia. I le vā o le sa ave ma pale mia. Lea ua vea nei ma te tai o le tua ngai, le sunga atu le epa, sai lele. Ia ma le fionga le li te tai o le kalesia so fitu tutotas. Ia ono se vai ngā tupe sa ia wha mea alofa mo le sunga le lauli, a mai se la la tau wha lawi loa I le taimi o whainga panota. Ia, ena fōa ia se vai ngā tupe lua se la wafi. Ia e manatu I fō ia, tu le epa la tau ia, ua whapito au ngafa, ma ua alofa whapito ia le whaife au ma le te tai o le kalesia, ia la auri ma le fast. Ai ina ua walu whatale no lena, mtua mai mō ma sila iai ia le atunu o le ma whatale no anga le nā. O le mafuanga no walu ai iai. Ona o le tele le pisa o, ma le tapisa o tangata. Ngā whaila ua ready ifo ia le tauso, bring him on now. Mole Tato Insinia. If Reverend Dr. Soalo Freddy Soalo is ready, I'm ready too. Yeah. Ela na tupu no walu ele fo I le feilwa I ma po ele talandoanga a toa lava ma le sunga le whawhenginga. La le tala le toina. Yeah. Le lolo po le me pisa I tu le epa. O lea fo I sa ia ave fo I se tupe sili atu le selau afe tala I le sunga atu le epa male I chapi pif so sorry fo I le la tau pati fa fai ia o le angata ina le tala e winga I le tautua lea fo I te tai o le kalesia ai o lea ua afio mai ia ma mariu mai ia le malo fa lo alungia o le sunga le li fai fe au Reverend Dr. Freddy Soalo Freddy Soalo. Ia waila ia I le umio na e alu le ua kau ma pe vailo u lau I le wha leo ina o le swafa o le li fai fai. Whatalo whatu Reverend Dr. Ma lo le soifu maduia ma aftai le tua o lo soifua ngalue ma le soifua tautua le ua tato e lau lua sila wha iei foi I le pola kalame le atou sa vea male so alo male tatou tano ava I le nei fo I asto. Nai, talo falava malo le soifua manuia so alo. Ia se itoe va ai tasi fo lava ia le microphone. Po mute le microphone le sunga le li fo mai po le li I fai fe au fo. Ia, a o tāpena ia le sunga e toi anga I mai lunga. Nai tama I technical difficulties o le sota inga I au te loe le o te mouse temi o na toi anga I mai lea. Ia, a whai fo iai nisi tu ua o le malo, ma nisi fo I usui o le fono tāte le o malmana oi, I e sao. O le sunga ia whangalo ia. Le stasi o tamali I sa ia tautaia le pisinisi. Le pisinisi ma le company o le Paradise Catering for many years, over 30 years.
I'm ready. I will mole semak. Yeah, lena. Yeah, lele. Teleanga va afo le fai fe au. Ya lo fai no so ni I o tātou tangata Samoa o lo lalama papa au. Ya pe anga e tu fo I le State of Victoria ma Melbourne e ngā lulue ma no nofo ai. Ya po ngā luenga whawai teimi ya po a whātoanga o la fumanu o mea umalavana. Ya o lo o au ngā ai ia le au nanga ma le tautua. Dr. Reverend Soalo Fred Soalo. Ya to tom faifo ai ava toi la fa mai senga fo I le tuua I o le malo. Se yo va ia tu ile fe au le na send mai le uso ya tuala pestata ma langi ya le ole le whamai senga whapitoa mo le fionga ia te fili pepe lo ia whaofo. Ia, le vai aso fo le nei, lona fabulous service, ia, malona whale lau singa I le PIC Newton, masalo ai ua maea, ia ai mwhai ona mori atu ai pēa lo whaanga ma mo onga le lei, ia, ma whamai senga fo I le tina, ia lofa ma le whanau. I le tele o tau sanga sa tau tuai I pisi nisi SS ai moise lama ngā se senga wale fonga tau mafa ole atu nuu I mea whai. Aso whanau, whai poiponga, o le tuua o le malo, lo usuia o le fono, o reunions, you name it. Ia, o mea umana sa whatino e le fionga ia te Filipepe ma le whiletua ia lofa o le Paradise Catering. Mori atoi fo I o le whaanga ma whamaisenga ma whamawhanwhananga mai I le pule o le tātou Pacific Easy Money Transfer. Whapea fo I ma le tātou Moana Rentals I Samoa. Le fionga ia tuala, pestata ma le langi, whai ma lo, Alan Stowers ma le whiletua ia nona, ia ma le au whainga luenga uma. A le Pacific Easy Money Transfer. Ia, tā whawopeo na tātou talanoa, o whaatalitali ai, ia le angai mai o le sunga le lii, whomai po le sunga fo I le lii whai whiau. Ia, Reverend Dr. Soalo Fred Soalo. Ia, iei fo I wha māwaenga, ua whai le nei vai aso. Ia, peo nau tō whaafonga mai, I le wha māwaenga, a le li I whai pule, o le itu malo vai maunga le tolu, le sunga ia taiseu o li I ta Filipepe ai masu fiti. Wha māwae atu I lana pāti, na ulufale mai ai I le pāle mene, I le whainga pānota whaana tinati po le snap election lea na whaatino nei. Ia se tema ma au kuso, o le masina ma le tausanga lea na se imawai atu nei luafe luas fulu malima. Ia peitaila, I se pepa o whaamtalanga lo ta uai. Ia wale o toe masani o na toe alu I petesa, o ti ngātalinga o le whaipule. I ma ti ngā fo I mata le whaipule, e wa ai tangata lai petesa, ma whaalongo I tala tangata lai petesa. Ia, whai mai ro tala ole. Mai lola ia leo le pepa o whamtalanga le nā. Ia wale o tau alua I ai, I petesa. Ia wa fiu fo ia le to ino tu le epa e whatalitali mai ma wawa ai mai. Wale o toi anga I atu. Ia o lea lola ua whaila na whaasisilanga nālu I o I le sunga lauli. Lua masina o anga I a lauli. Ia matala noa ma lauli, ma whai a lauli. O lona whanonga lea. Ia oe. Oa manatu. O le a alu e wha mawai, le HRPP. Ia e fo I mai.
ia o le atu tua. Ia pe te mo i lalo le fua, ma le whamalu o le whaatua i le atua Samoa. O tas leo wawa ia tua anga i mai ia le sunga ia Reverend Dr. Soalo Fred Soalo. Ma le nganga fifia, ma le nganga whaftai, whatalofa tuai ma le nganga. Whanga i tia o wa toi mo fo i le nei lau lau. Tā te toi lau lua fasila whai ai, masalo wa tō le tausanga. Talu ona e missing in action. Whatalo whatu Reverend Dr. Fred Soalo, malole soifua manuia. Ia, soifua maua i lau a whiunga le a taua Soalo Savea. Olo o whapenao na mawat, olo la le lei lava ia lo soifua au na wa foi le longo pui le ino pa ia man mamali o se o tatu wa tinu. Fatalo fa foi le fa fonga tapua. Sunga i fa fiangainga i fata faita ulanga i fia. Ia ai mai se ia au sinsina i ta ma tina ma tua. Ia male maave se o tatu wa tinu pele o Samoa. Ia fia lava le vaenga o kelopio lo emo maini fa salalaunga. Ia ole ma porkalame va alua lea male sunga i le pule porkalama. Ia eu falo fa tuai male ava male fa no tele. Malo fa tai sa noa ma fa tuli mo fo i le fa fonga tapua i male sila mai moa le tunu. O se nganga fi tele ia te au i le tale noa. Ia ma so tai fo i ai e o mai tala i lau tautua ma lau fo i ngā ruenga fi soani. I o tātou tangata, le ngate le nā, o le kalesia o lo e tausia. Ai maise o le ngā ruenga o lo of soani ai e whaamatala upu, whaamatala le winga o le tūlafono. Ai maise po i o tātou tangata o lo o anga i atu. Ma wha o ngā i a wanoa o ngā ruenga whaavaitaimi. Ai o le fasiri momo, o a mai lau sunga le li. Fo mai po lau sunga fo i le li. Whai whi au ma le ainga ma tulanga masani o le soifuanga wha Latino. Ia, sauno ina lau a whionga sa vea whaaftai le alofa o le tua. Lana tausinga ia o lo whapenao na mauai le ola ma le malos e le ngata ia tea. Ia a o le whaafungafunga ta puai ia o le tautua au na foi. Sunga i whawhiangainga, le pa ia o le kālesia mai o nei tu te tele, ia se o lava i o nei tu iti. Ia, ai mai se fo i le tūlanga, ia o le whaipaanga ai, ia ma le pa ia fo i o alo ma whanau o Samoa, ia le vāwha le mālo i le ngata i to tonu o le Ferrareti, ia federal government, ia o le state government, ia ma le local government a Australia, ia i la tō fo i o lo whai unga. Ia ai whapena fo i se o tātou atunu pele o Samoa. Ia o le maua o lo o whaafonga tāpua i mai dunga le tasi o ono, tesi ma le tasi whamoa mai Samoa, ma lo lava. Rāri e lava, whaftai Reverend Wine. O se tasi lea o atina e o mawhai o na whaalau tele o the expansion of our network. Ia mamalanga tua i Samoa ma testifo i ma nga i atu i lea pitanu amata mai o i tāmatangi se i o mai i le atua li pata atoa anga i mai i le whasolo mai le atu safata e o lava i muli whanua ma whale la tai ma sa matau le atu nu atoa whapena fo i tuile manu ai maise le tātou motu tele i sa la whai da iei nisi sa anga i o ma test mai, ma whaalongolongo mai le reception, mai i o i whale alupo. Ia, o le ai ala sisi vahenga, e o le tātou nui i nganga i fo maunga tasi lua ma le tolu. O le mea o lo iai ia, so alo ma le vea, e matua manino atoa, Reverend, io, Doctor, o le matua matautia, ai le ngata fo i la i le nā. Ua whaalau tele le nei au nanga. Ina ia mawhai fo i ona tau ave ai le fe au ma le ngā ruenga, o le upu tau longo, o le fina ngalo le tua. Ngā e whai fe au, e ulu fo le mai. At the same time,
they are preaching the word of God here. Simultaneously, they are all being heard and listened to by different people all over Samoa. Saunoa lau sunga malo whaptai I le whalau te leina e lea tua o lo whale ie po le whale ie fo I o le pule la e longo pu e le ina ai le pa ia manu malu so tato tunu o pe e o lo whamanatu mai le upo le tua I le tusinan perfecto I sa ia lima sutfa al fai pe lua wha mai a whalau tele lo whale ie ia ma le tulanga ia whalo pui o me nofo ai ia ma whapena o na whaumia o mai ia naua e amata mea I le whaumi no mai a wa fo I le fonga tapua I ma le longo pueli ina o le paiaman mali o su tatu o tunu I Samoa malo I lawa fionga ma le pulenga foi o le tatu wala leo ia ina ana vatau taua ia o lo whapena o na fsoswani e mo su tatu o tunu awa sisi le fula le sifa yupu na so ai au ma fa la tele lo fa le ye ma fa umi o mai ma fe mai ma ia fa ma tala o lima ma fo fola tu I tangata awane ua fa pene I o moto ma fa awa fa pena ia tusa ua fa ma fola o lima ia lo fa tu tangata e tau la o na lo fangia foi le o nanga la o fionga o lo fa pena na longo pueli I ma vatu wai fa utuanga le lei pa ia man mamali o se o tato watu nuwa ia ma na ele le saunoanga la usunga le tulanga lea fa ma follow lango le apopo inga la apostolo Paulo le kalesia I Corinto ina ia fa pena ona ave ma le loto fia ma le loto sa loto ma dia le ia wa o le bele na tupu me avea awa o le tato o tunu ua masani le mele na o le alofa ma le alofa tu la I pe titi pe tele e fa so lava o foi I me foi tato te e atu ai ma popole le ma fa o lata mai le fa la velave ai le o va ai atua I se fu o se me maua e ave I fa la velave ia ona o ye le upure mas no for frustration and depression sila ia iso al la usunga le fa fenga I le fa tu I le tua e o atu la so la fa ye fa la velave o maua me fa ye le me amen it is se le natala tatala no I lo si o manga your social environment le taimi le nei le ngato le kalesia ai fa pena fo I isi ngā luenga matiu te tau ave fafo atu le kalesia the social norm in terms of your relationships ma tangata ia lo e feso soani ai ani fa fita uli mane lu I tau o lo tula I mai le taimi ma le taimi o tatu tangata taimo le fafsiri lo fionga savea ia e tau o tele ia te aule nei pulkalama ona o lo tatanunga le na o use faife au o lo to tele au na ale tua ma e kalesia o lo whapena ona la tu langona ina fatas le tulanga o le taumawhai ina I so swani isi o tatu o tunu ai mai se lava I alo ma whanau o Samoa lo o au tu waa mai nei I ngā luenga whawai taimi pei o le mātou lea misiona o lo whapena ona mātou ngā lulu e whatasi ai ma au sina o le kalesia I sunga I whawhiangainga mai I lātou o na o lewa talanoina le tulanga o sisomanga I tulanga tono le kalesia ia o le mātou lava lea ana vatau I teitolu masina o le o atu e whainga luenga whamisiona ia apa atu ina I alo ma whanau e mese ala pe a whapea e sulu whai mai nisi o I lātou almost every weekend we have few of those sons and daughters who come all the way and they catch a train 3-4 hours away from where we are. It's such an amazing journey, but also a very concerning thing in my way, because ole safety o lato
ia ma le tulanga lea o le tuli mamao mai o se kalisia e malamalama i le ngangana e mawhai o na fisosoani i tulanga o mana onga ese peila o na ile vaenga na lua o sa utali atu i lau saunoanga o fisosoani ia po social norms la ia o lofa pena ona ngā lulue whaipaanga ia ma le state government a Vitolia mo le silifia la tau ia i pa ia man mamalu o Samoa ma o se por kalame fo i o lo au maia ele government le state government a Vitolia e fa tau teia le tatou i kalisia po lo fa tau va le tulanga le ta le work development program ua a mai le fatu tuanga, so they made me as a trustee director i lalo po kalama le fatasi e manisi ia o au sinsina o le kalesia e o so se to inga fine so se sala lava i to tono Vitolia ai mai se lava i tulanga o le tango fio ta vale ia ma le tulanga folele o le maua o speed cameras ua faila ele fainga malo a Vitolia le por kalama le e tau mawhai whamama a venga i mo nei o tātou tangata ia po tangata o lo alalam papa o i tono Vitolia o le whainga lalo por kalama e a mawala o sala pule oipe mai le vao le se lau tala nga i se lau awhitala po le over to 40 e paula vale tulanga tā ua o le ausia o aia po vaenga the criteria ia ausia taiala e ono lo whapena ona au mai lalo le o le porkalama ia ai ele whapela ia ausia uma le ono lea ia maua lava se vaenga o vaenga te tasi pe na se tasi foi mai le ono o criteria ia e te tau o nanga wa ai ona au mai la i o lau sala e mai tu ai lalo le porkalami ia na sauna ia e fa ia ngadwenga fo ia fa community ia ele ngati tone le kalisi ai fa ngala i tu la o lo ngalue ai e fa liliu le tupe ona ave ese mai le tono la na sala se ia pay off la na sala o se fa mama avenga tele ma se tasine o mata upu sa fa pena ona umalanga to i Samoa ma o talanoa ia i le fionga i le minstyle na foi vai tau ia lautum ia pe taiani ia ele i tawa tele ia i lato ia o lo whapena ona whaorioli ia mau foi se ava noa i le fionga le pāle mia le fionga le lauli le mali e toa ia ona e eilo taitonunga o le tele i o le taua o le porkalame ne lau fionga sa vea momua o nei atu nuu peo nei silafia ma silafia foi eniso i latou o lo iai tono matanga luenga le malo e maualoni au sala ai le tutongia e a afia lau talosanga i tulanga o ni pepa no fomau o ni pepa foi e malanga awa foi o la ia sala i lunga le state government e tau na pei mua e tele lava la asu e tulunga o masini fa ona po neia ale matanga luenga ia o lo tatia mai esa o vaenga i lo tanunga o ni vaenga fa tau va ai ole a le te talaina i le tulanga o lato visa ia po lato talusanga fo i visa mano fo mau ma sitiseni ia ma afia ia lato laisene ia sila fifo i neia tunu a le usu ia e tau na fa nga ia lo sa por davale usu ai ia ai le nei sala fatau va ia po ia camera fines ia ai ole a fia i le numana i le anga i luma e pe se vai ngo mo le mal vai nga luo se tali atu la fionga sa vea malo fa tai ta o tele le ngalo e faio e so ne i le ngatel fa ma avenga i le tangata ai mai se o tatu tangata le usi sta i male tau sisi le tula fono awa o tonu foi o le vaenga au tu lava o le saunga le mu ma ia fa ma pelo wingoa mai i solinga tula fono ma fa maunga awa o le teni o ni me mana mia po ni applications if I tilo le mele o le character reference yes male wingo le mele tangata I loai these people are not law abiding and they don't care about the law le ngata fo le na whatever na faile sala
ai le ano lava e fai se arrangement e te tau i ona tongi sala au lai mai le i o le teimi, le seriousness o le mataupu. E ui ana confiscate ai, ia pe ave fa malosi se mea totino, po se tavale, po se mea pena. Ia. Tolo. E moni whamaoni lau sauna pe o nisi nao lui tau o tele o mautino maolo o sa ili a tili ma tilo matai ai. Po o le tūlanga o le tupo vaenga ia o le malamalama. Po le tūlanga o le fia malamalama. Ia, ma le lona lua. O lo o whapena lava o na watulunga o penga te whailangi. Le nei feso soani. E te tala i alo ma whanau o so tātua tunu pa ia o Samoa. Ia ele ngata i Samoa. Ai so o stangata nuu lava o lo whapenau na lalampapa au inei Vitoria. Ele tuli foila whapia seilonga e te nofo mau, pe seilona e te sitiseni. So long as o lea e te alala i nei Vitoria, wa maua lau sala i nei le stete o Vitoria, pau lava le tūlanga iei o le au mai o le pepa o le sala, malana lai sene, ia ma le whaupunga i le tūlanga o lo mana o mi elf sosani ina ia ausia, vaenga i ono ia o aia inga e te tau ona iai. Ia e tele lava ina au mai, ia in most of the applications e au mai, e fits lava le lalo tūlanga fo le financial hardship, wa le lava le tūpe te tongi ai, ia le tūlanga o ni whasosoa fo ia po ni sala o maua. Ma o le nei ava noa lau fionga sa vea, I'm very passionate e whainoa ni pa ia man mamanu o zio tātua tunu o loo pa au i nei i le Steto Vitoria. Awa te muswe e te sawe a mai lau sala. O lo iei fo iei inga o le Privacy Act e pui ai tūlanga whamatalanga tau ia te oi. E le mwhai fo lau na whai loa atu lo suafa e fia leo whai o lau sala. But in generalize, ia po tūlanga fo leo le whai loa ina o le polukalama. Ia nisi fo lele ova malese lau wafe ia tūlanga o sala o lo iai. Ia ai o lo whapena ia o nisi. Na leo mai ai le polukalame le po le fontatalo. Ia walanga e whamalusia lava ni vare malo, ia le involve i tūlanga o community initiatives. Ia mo le tūlanga whanele o le nofu whealawhani, ia ma le safety peona e tā ua, saunga le mū, ia o le vaai e lesi tua oi, o lesi tua oi. Malo, whawtaitele a swalo wa leo te tau tuli loa o whawhita uri e watu i nā tutupu ai. Would you think that the root cause of all this started and should be fixed from Samoa before these people leave Samoa? Ina ia isa o onga fole le whasemina e whai e Samoa. Ina ia pre-war nai ia po le awareness e te tau le whai o mo whapeas vai. E se le tunu ule la uto wo. O te ilofo i lai whai i whautuanga i o. Ai o lo tangata wo mai a. Wa sui le sisi o manga wai ai. Wa whai ale loto le tangata ia. Ngalo ato ma whautuanga na whai o. O mai lo soli tu la fono. Ile atunu ese ma ele. O le o tau nuu ia. Sauna ina lau fionga sa veale tulanga lea. E ta ua tele. Ma i lauva ai whai au ia po tangata nuu fo i sitseni tonu le nei atu nuu. E le tasi se pito o lo whapena ona a ia mai ai le porkalama. Mo mua e sa o lau sau noanga o se mtawhai oi e te tau ona toe vavane ifo te tonu Samoa. Ia le tulanga leo ni semina. Ia ma le whamalamlamaina o le tāua o le tausisia o le tūlafono. Peta iane. I la umai tau wa whaisina leva o na ngalue foi ia i le mātai tuina o tūlanga o le pokalame ngā ruenga whawhaitaimi. Ia mai sewa o ma le tōtus futausanga o inei foi nei atu nu. O la umai tau iai. A whaise pokalame Samoa e o mai nei. Ma kuale ai ase support o ia inei. A whai foi iai se support was it's only a very limited support. So, o le whateita inga a nei sa iei fo inisi o alo ma whanau e whai tū la le ma mau o le
no fuanga po le apitanga o lo alalai. Ai na o mai mamau lava ele ngata momua o le fia o mai mafuta mai i le kalisia male lotu lona lua ia o se mtau pafapia ua faunga e se tasi le tavale tu lo wa le fafonfonga ona aruna i wa ave isi mea was papia wa mu po susunu wai ia ai afati ai le ana tavale wale mafai ona alu le ngālu wenga wa afia ia tulanga o tautupe maua i le vaiaso ia o lo o faisi ona to lua tapu ai mai si on to lua masiana whanau to sfunma lua i Samoa ia o lo whapena ona afia ia leo o tia o langona ia mamanatu ele tasila le tu fo le o tilonga ia psychological impact, anxiety, depression ia matulanga fo ie mate tuina e sunga i lima tamai tai fo mai tasia vaenga e ono o ile afianga ia o le leva ai le leia le welfare ma le pastoral care in my humble view ele whapea o te tuai i tulanga fo i o Porkalama. My humble view, there is still a lack of welfare and pastoral care for our sons and daughters when they arrive in the receiving country. Pela o New Zealand ma Australia nei o te mai tau atu na te lolo mai o tau ina New Zealand ma tau ai nei ia o whanau noa lava ona o lo tele wa lela atu tau sanga tele te latu i Samoa ono le tele o whamasinonga ua wha te tele ina le tele o whamasinonga ia e mafua mai inisio alo ma whanau malanga mai ai ila ule mai tau lava maleava male whaalo alo au whafongfongo tapu ai te titili fictu se fulu pasenio nei whamasinonga e pi e tuwa i eina i tatou alo ma whanau meka o misdisclosure o le tele o tulanga whapena i lau vai and in my humble view it's corrupted. The system is very corrupted. O la ula na matafa ioi ele ngate no o tilo le tulanga whalenganga o le langona o le atali ipo le afine wa afia ai o te tilo fo i process matulanga o taiala it's tonu o whamasinonga mai le to atau nu wai o le tarasanga i o i lima o leo pasi leo i o le office of prosecutors, then office of prosecutors to the court o i la o te matua i o ngā ioia ia ina ia tau mawhai e fo ia tua i aile i o i lima o le whamasinonga ia semta aupu o lai te au tilo atu there are a lot of misdisclosure i kongo le mta aupu se le whamatalanga o lo avatu e le alo Samoa ona o le lack o le ngana i ngilisi ia ai tusi lalo e nisi o latou o lo o latou whatau taia e se foilo na whalili wina o lo whaleo ai na avatula iei o ia o matua sipa i o le tulanga ia o le mafuanga o se whawhita uli o la ulia mai tau lau fionga la vea Savia? Yeah, malo vaftai Reverend wale ole mai te watu mantu ole tu la foto. O me umalava records lewa ye o mafa maunga le ye leo. At a tau no o mai ili mola defense. Yes. Foreclosure has to be handed over to ina ia matua marmrama o ma prosecutors a mese le defense. I fa matalanga o mori mau o uma mea o le alo te anele me alo no winga le ala taua. O foreclosure zia ele mo o tau ia whamatalanga ia mai leo. E mo whai no tau whina wina. O lona winga foi lai la mai tau watu nei Reverend Dr. Soalo. O lona winga o e foi lai le te whina wina le mata upu leo le diversion instead of paying a huge fine or even a custodial sentence. Yes. Ai o e whai le community work. Yes. E dipenda vai lungo tulanga o ni molianga ia po charges ia wa uma ona whaatatia mai le officer o leo ia po le officer prosecutors au maila tulanga o molianga e taatia atu lunga o le fua whaatatau o le balance of probability ia
ava aia tu foi lele ilungo le fo fa tau le fa le tula fono e ta atia ilungo se tulango se diversion ia ona tamfaina ia e so ala pule mo mua I fafo ma prosecutors wa foi mo le sile fia pa ia man malu se o tatu o tunu o nei me o famasino e faia kwa I fafo ile unga almost 100% of the time e faia kwa I fafo le va ia o le o lo complain ia ma le tulanga o le tangata foi le o le response ia ma le official o le prosecutors avatula most of the time judges would rely heavily onto the submissions from both the complaints and the response yeah afapela o le response o le tua I male officer of prosecutors e tauala ona mai o le lei ia le tulanga o le lauliliwina o morianga I tua mo le fate tainga e se tasi o keisa inisio whānau o le atunu I tō whālato ia na whapena ona maua I lunga o CCTV fo I lele I le pamuina o le pensini o le tāwale ia walatu le siali ia wa whaolima ia wa ngaoi le ato ngaoi telefoni to ngaoi ma le tāwale lala na maua umo I lunga o CCTV what was not there ele o mawhai o na whaamaonia ele o leo Fōlinga o le tangata le na maua mai lunga o CCTV o le tangata sa o le tula I luma peila o lau whinau na iai le na aveanga I o I prosecutors e mawhai o na tusilo wa au mawhapea mai ia a whaiteinga o sione le o fulan mea mata o ia tonu le I ia e whewhewhe foi leo lato te so o na whai se tali whapea ia wa foi la le a whai foi se ia wa expose foi lato ele o whaamauninga o mai sao ai e te taua o na lui ina ilo o lea te tanunga Malo, ese le tau, al whaangai na fo, le common sense, mai se factual events, actual evidence fo I mea. E taua I lau tau whinaunga fo I ma prosecutors, I tua aere I o le mta upuru mo whamsino wa. E whalangolango mai le whamsinonga le recommendation mo submissions I o file le teimi nei. E le ngata in the whasao I nai le teimi o le whamsinonga. And also the resources. E alu I nei mea o le umi o na whinaunga. Ia mai wele teimi o le whaamsino. E whawhetai le nā ngā luenga oa e whaia. Not only the pastoral care for our people, sons and daughters of Samoa, o le ua tu la fwa I atu I nā. E leis, o wale mea tonu wale nā laiona o whawhea ma, o vea o le whailau tusi o le whono fawhautua Samoa I nei. Le ua whawhonga mai ua sui nei to whinga o le olo o iai pea I tono o le whono lea. Ina ia mawhai o na maua se so tanga o le whono fawhautua Samoa. Le ofisa o le konsula, ma le ofisa o I lātou o lea lātou te handlinga ia meo tangata whainga luenga whawaitaimi. Ina ia vea le whono, o iei tangata mātua retire e pei o ni mātua I tangata nei, e mwhai o nā siasi I meo lo iai o tātou tangata whainga luenga I lea pitonu uma lea whātoanga. E loai, o lea iei se tino Samoa. It's sort of a home away from home. Mātua nei o leo oi nei. E lafo mai iai I le whātutuanga e ato e whai le whautuanga ma le mele e te whātino ina nei Reverend. Ese le tā ua tele o lea vaenga. Mai o te tonu foi. O le a wha waupe. Wha whela na funda. I le tau officer ma le tau trust lea Reverend. Ia, whaftai, o le tele lava o taimi tuititi iwa se 4% o le taimi e whaifua la ngā luenga o no le tulanga o le whaife au ia I nei le kālesia. E whaifua lava la le to tele nisi o pa ia man mano le atinu e sur whai mai. Paua leo lau tala e whai ai. Sau e ave lo vola mo Yesu pe ai lata mai I le mea o loo iai le ngā luenga le tua ale ai. Va ai se whaita ulanga I lata ane. Ia e te anu I te lotu ai. O nei ta ua tele I loo tai tonunga le ngā luenga sunga I whawhia ngainga. Wharitua malpa ia o le kālesia. E o loo tai tonunga o te loa po le valu se fulu I le valu sulima o cases.
ia le ngā lulu e whaatasi ei po lo lango i sunga i whawhenga inga ia e ule lei awa o le tūlanga le lei o lo o whapena o na tuli loa pe sunga i whawhenga inga man pa i o le kalesia ia lea nganga ina ia whaawawa ile le lei ia wa onis na le lei a nei mau atu le fisosoani toi ofo i toi whaifusuanga vai a sofo Ia, sao le lei sunga le. E la e a mai le mentality foi le vapia o Samoa. Ia e mawhai ana latu wha mole e mawhai ona e wha mole nei ai te tū al wha masinonga. E whai foi ale whai unga al wha masino I lo whare pui po lo wale whale community service. E talia foi Australia wha mole. Ai le la mole e mata upu. Ia wafi ai le. Na dila. O ma fau alofa ia te oe wale tō tele o lo ia lātou te whaiele tu la whono o lo lātou wanga le lei lātou te whaatino ai ia le tu lai mōni mata upu whapenei pe ona e malama terminologies of the legal fraternity. Yes. O meo pro bonos, a whai meo pro bonos, e whai fua, ai whai la ono le anga le lei, ia e me se fo I ei tangata lātou te fundinga, ia nisi o cases, a leo te wawai atu, e te le tele le ngā luenga o lo e whātino. Ai tauila, a manuia lo keisau e alu le lotu ma, wa se sina la, Reverend, i le mata upu lau tulai mai. O le fomia la le ena whaatulai mai nei le fionga le li pale mia le sunga lauli le mali atoa. E le mawhai, e le malo ona toi whaia to tasi na o ia se mata upu po o se tulanga mo le lumana I mātina. O le e kalesia e whaalango iai. O tangata lau tele, ia pole pule mamalu ali I mwhai pule, ai maise le ngā lue whaatasi o le tawhtolu le o le malo e kalesia pule ngā mamalu ali I mwhai pule ma tangata lau tele. A leo wawai atu, o le wha ngā mai e lau sunga le a fo I formula e tā ua I tele le pito la au le kalesia. Sau no ina la o fionga, o matua I u whamau nia lava ya uia. Langa ele na o se tasi tau sanga pe 5 tau sanga pe 10 tau sanga. O le au ova male luos ful tau sanga o tau tua I pa ia man mamalu o se o tato tunu. A tu mai lai lunga o tulanga o ngasi a mano po tulanga o lutau. I le pokalame o ngaruenga whawai taimi. O lau lava le tua lalu male avatele. Ia matua whamai o le tulanga o le iai o le welfare ma le pastoral care e whaunga atuai ia le pa ia o le au whai ngā ruenga ia I lātou o e fia wa e fia awai wa langa I le o whai fia au mafo I e manana o e awai tono le pokalama ia wai ia ni sunga I whawhia ngai ngā pe o lo whatau waa o lo nau ona o le alofa I alo mawhanau ia ona whai pa angalea ma tatou ofisa vai fafo ia po si ale o si o le au mai o te loa a tato lima fantasy ona mamane o se avenga o le sit vaenga foi ele o si le fia le paia man mamane o se tato tunu officer swani o telefiso swani ma fai ona maua pe la tu langa le work cover ia to lua ni si o alo ma fa na la vevea ia vatu fo ia ma le lota utala ia to titi ia ono le ma le alu to tonu le naifi ia ono tulanga o fatfinga wenga o lo fa pena na tawa afia ile io le wawo le lima ia na tau mo faila ia ngai o ia inisi fo ilato o le mene ia sila fia si o tato tunu ele o fatfinga wenga uma mana na o apalai le work cover e matua tu vai lua le whanwhainga ruenga I nei e avoid le work cover langa increase ai mo meu premium e te tongi e lato ia ai o le tu lava leo te tu li loa pea oni na tupu mai se whala la whapia na whai se incident report o lo o iaita I ala o tu la fono I lalo o le soifua malo loinga
e te tawa o na mulimulita ia. A whai o te whisilingia le tūlanga le aile I whaia. Ia o na o whamanusia la ia I lunga o teimi e whātu mai pepa o ngā ruenga le wekava. Ma li poti ia ele I whaia se incident report. Walanga o le incident report. E te tawa na mai ave e whamatala ile teimi na tupu e whalavlave o whea o le vaenga o le ngā ruenga o le a o aina ia I le vaenga I le teimi na tupu e whalavlave. Mo le tawa la le vaenga le ala o whionga savia. Ona ele la iti tupe to tongi Australia pe a fia le soifua o tangata I nei ia pe na le au lava ia po se fese vai ngortino ele lalo me o se la wafi le tele o tupe maua ele fa pe la o le tupe ai o le soifua o le alo po le tabali fo o le tatu o tunu o lo malanga mai awalanga ele ngata I e umanei pel manu ale tulo ai o tu le sinima tau sanga to ya linga maile ya fale tonu waila ya na afieli o lona tamau ainga ya matulanga o le faunga ina o lona soifua mo le mau pe o tu pe tau si ia te to luma ainga o le ala se talitununga o lo sunga I le faife au po le li fo mai fo o le mele te tauna whiutanga I mai le tātou malo mai la tōlo wa aia tangata whaingaluenga ma le vā ma whale whaingaluenga ia e watu nei au mai ia tangata whaingaluenga. Should there be a package including the insurance to cover these people? So nei au whionga the ilo te tanunga malawa vai there's already an insurance. However, the insurance doesn't cover them because, as you know, insurance actually have, specific coverage. It's a total package. It's SEAE. What's sad to know is that when they come here, a compulsory insurance le visa al immigration Australia. But sadly, like family doctors. Ia fa mai to tongi se lau fulu se lau on fulu vai le foma e va tu ile pepa foi le pole cade o la quinchu fa mai ele kavangai la le vai ngale no lua o lo fa wa una tipi pea se vai nga mai fulu lima nga ile to fulu lima le fast food tala vai yaso ai fa au pu fa pea o le insua ia pita yani avatuna yalo mo fa na foi lele tu lo wa mana o mia se tau tonga ai fa mele me fa na fa se tau tonga ona e todos food wafe pe fast food wafe e tau ona tongi la ma fuanga na ya no tango wi o nga ile we cover I tu langa cover inalo o le tu la fono tu langa puingo saunga le mu health and safety regulations so no ina la sunga pe te tau ona whai. O lau te loa, lau uma ona whai. Peita iani, ele I toi wā iri lia pe toi ilo ina. Le tūlanga le pe ona, lau whalongolongo atu le pokalame le whionga le pāle mia. Sa no manino I lava le whionga le pāle mia le tūlanga lea. Ele o mautu ta iala o lo iai. There is, my understanding, there is a signed MOU, Memorandum of Understanding, between our government and also, the government of Australia. What I also found out, apparently, I haven't got any evidence, but it was given to me. The information was actually, given to me at one of the meetings. The government of Australia has allocated about $11 million for the welfare of the Porkalami. And sadly, those people that were entrusted with the contract never pass it down. So, sa oile sa unuanga le fionga le palimia, olo o koso amare maso. Le kulanga o le kaumawhaio ngai au nga le atua, o alo mawhanau o le atunu o lo alalam papa au i nei atunu e fan mai o lātou tanga ia le tūlanga of Soswani mo alo mawhanau o le atunu. And my only humble request ma le whaaloa le tele lava ia o le toi au mai e la fionga le pālemia le tūlanga o la fiso tainga ma le fionga le pālemia Australia le tūlanga la matio soifua o alo mawhanau o le atunu.
There was a documentary just recently, and I circulated on some of the group page, that Australia is making about almost 90% of revenue out of our seasonal workers from the Pacific. And we are getting almost nothing. So, o lo wala langona to tasinawa o maleava tele. E te taulava o na to ilo le tulanga o whainga paanga, the bilateral agreement. Let's review the memorandum of understanding. May sila le tulanga lea ele ngata ia ile ilato insua. O tulanga ia le sivainga le ta ua tele savia. Ole au mai ona ia no mo whanau whai mai wa umana saini le kontalaki. But there are bylines on the contract to say that the employer has the right to change, you know, the hourly rate or the conditions of that employment. Ole whano nuangala, e to fitu ni alo espululima alo Samoa na sulfai mai i New South Wales. O mai le ia o i pe whai tu lale mamau ia na o iai. Na le tasi lua so na whawhainga duenga i ele employer. Ai whai ele employer e o ese manifale. Ia wale ese ngā duenga. E to a valu i lato na mawhai o na apa tu e ili tato ngā duenga whamisi ona. Ma au mai nei e valu masina o tausiene kālesia. Pa ia man mamalo le kalesia na nei ala whanau ina wa lava o lato lata le unga lato visa na olea o le fesili ana le ai nei ngā nuenga whaamisiona ma le alofa o le pa ia man mamalo so tato tunua mese sunga i whawhenga mai kalesia o whea la suru whaie nei ala whanau e fia nisi tino o titulou o le awa penao na avatu o pelenga a inga o tapua i mai ta mao tina te to lua ma whanau ai ele o iaise ila uva ai atu lau fiong save ele o iaise fo lata mai o le whawhita auli le teimi nei Malo whawhitaiga wā au talitolu o lai mai moa ma sila mai ia le fionga le li pale mia i le tā whasoa lea ua whatino lea sole nei ma o le mai moa mai lea tunu because this is live all around the country and the world. No iei sa mo le vaso na si ma vatu nei. O se tasi no whataula newspaper. O le headline mua lea na tau iei la utilo. Labour mobility benefit imbalance exists in Australia and New Zealand. That's exactly the one that I was referring to. Yes. Lea sau no tonu lavala iai. Lea la, wata o nei i le ano fale o le mele le leo na tapena. Le o mana saini le memorandum of understanding, saini kon kalatia ta maiti, ai whaafewhea ona iai se clause whapena e pule le company accredited employers e mawhaina la tu suia se vaenga o le kon kalate lea. Lea la e tulai mai ai, e fōringa mai. These accredited employers are trying to avoid responsibility and accountability i le lato insurance e tawana kawa i a tamaiti nei, i a matangata whainga alwenga nei, o lono inga. E taula le mātai tū e le fionga le li pāre mia. Lato ia ngā lurue i ngā luenga whaavai teimi. Ma māli li ienga i e whai matangata i e ona ia ngā luenga i whawhama company e tauna whai whaalei. Oka. Ale wa sa no sa ole wa sila mai. Mobility. Tilo le leia iai. Le imbalance na iai. E sili atu le telo benefiti e mau New Zealand, Australia. I o tātou tangata whai ngā luenga. Nai lo le mele on mo peanuts le tau ai atu ia I tātou. Watu le whafonga ale tunu. Lau film Savia, I did a research. I put together a group of intelligence and there were about 4 of us. So we did a research just to see where things are. What we found out was that majority of the seasonal worker that come to Australia, they don't understand the legality and the processes that Australia has already embedded to its own people.
there's a challenge in the lack of ngana. Yeah, as you know, I'm a Nati qualified Samoan interpreter. Yes. That's mainly utilized in the magistrate court, county court, and the Supreme Court. Tasilario vaenga olo mapena na tele ile lapi ile tau nu ume o tato alo mafana ine ile malama ile tele processes o vaenga ie mafai ai ele tula fono a Australia ona fiso swani mo lato o lesi tulanga la te mai tauina o le faali liu se ina niso employer for their own benefit o vaenga o tula fono ia ka kola Samoa at fayaku a le pule ia pe fayaku ka foi le kau bang ma ingilisi o le mea lava ngai kau ngai ia back off lo o mai la sim tau pita I will never back out until I have the best ilalo le te inga ale tula fono ina ia resolve ai onga o lo lava no ta inga awani to tupu fai wa tupu I le alo awani to tupu ni si alo mo fa na wala tunu ona o aile pa u ele ulu la o ma to lava le nei le nei atunu ia o lo fa pena ona apa tu nei o tato walo mo fa na ia a tupu mai le fa lave say for example po na nei ile se funtasi le po ele ai masesi lavo matanga wenga available avili mai fai fea ngarvili kwa ki a kongo ko va intava le selua onti a kono I mele tau mai va ai po lale menava ai po saunga le bu nei fanau au mai pe ama fai au mai ia o tulanga fa pe o le senga le na o onanga talo fai ba lova tai alvini mai la le fa mai vai tava le lua le o ko ki apolo ya ele nga maselaina le tulanga o tau fo I fa pena ona faitio ai nisi fo yo pa ia mano le atunu ai o le tulanga lava fa taua lava lo fa tava o le tula fono ia lima taitaina ni ngai o ngai lunga o le tula fono ina ia awoni to fa sangsanga mai le matatau ia ta Italia le bo masani mai lo le tula fono tono le nei atunu o le si vaenga na le frustrate ina ia lo mafana ia mapi tu ina inisi fo yo o pa ia mano so tato o tunu o nei le o malama I processes for mo fati te inga pe o departure super ia teimi nei ona to tele lau vaenga fo ia o tau mo fai inga oi ia super isi ia o lau fa por kalameina mai ele ofisa o le super fa pe o lo tu spolau ia u fa pe lo tu spolau o da poela I o lo o fofonga ia tutusa le atale I tu spolau ia mo fofonga I tu watu I o le avoiding o tele sabea le tulanga o le tau mafai ele si o le ngaoi ia ele ngata I super departure wa si fiela mo fiong sabea ile taimi nei ile tala fatau pe ma le lus fitu biliona le alfa ingo tu pele lo unaccounted super mai tonu lus fitu biliona le pe ma le la talata le tasil pasene o tangata Pasifika I tulanga ia na tasi pasene it's a lot of money ia le ala tasi pasene o lo ia I tonu ia ma le doctor le ata Samoa ia silifiela tasile nei vaenga o lo o te mana o tu lalo ai ia pe ava pe o le fa fongo mai la tu e fai unga le kako MOU facilitele ale nei pe fuai lo ia Samoa o le ana fai mai au mai o tato wanu mo fa na e mai nga lulu Paftai pe a fai o lana tipi pe fa ai titia le taxis fulim pasene pe tai ele o fale fai nga luenga uma o lato pasia se fulim pasene lea patus tu sai pe silipi ia tau ia evidence o pe silipi na ele o pasia uma la le fulim pasene lea e te tau ai lalo le ia te tau o le tula fono tulanga o la fonga I tonu Australia ona toe anga va ai tato wan fana e toe au mai refano la tu taxi na te tongi ona memo mua o Australia le mana watu va engalo na dua o lewa au mai ia a tato tangata fai ngā luenga e atina ina le tato atunu e atia enta mau a inga o Australia tau talala mo Australia la tui o le va engalo na tonu
o lo fa penga o nga exploit I tatou matua anga yoi le tino nga yoi ia e fa pena ona afia fo so fuanga I luma e umala abatu io pe o tau mata tupa na ia tatou resources lo ama ona o le fatinga ina le fatinga ia onisi target e tau nu mai na 5 se lau le aso la o le afe va se lau le aso e se vai mai ona ya le lelinga du e Samoa onisi nei o vaenga e le o famalie ina lava e tau ona ili tono le MOU memorandum of understanding there how far is this going to be and how how long is it still going to exist ai o lo polonga lava na ia lo fa na ia o le pena o le sita aua le o lo fa ilo tu langa le ia afa pene la o le fatu sanga le sa o tanga tenga lue dependa I lungo le nianga overtime malona malana rate sa ai yeah, you can estimate anything between $10,000 to $20,000. La way to no la super. Or the two pelea. Yeah, it's that one inside oilia. It may tell the temporary resident. It's that one to evacuate. It better for Samoa. Langalesa, a fair having a delay more Australia. Or no, the Fafita, the aging population, lay Australia. Petayani. E all time la Fayeti Pacha Super na Yalum Fana. So I could keep it for the malo. I just come, I keep ya. Alona winga la soal. E vai tawa tele le tatal doangal ne yo vai. O lai whaafonga mai. O mea umana e whaia a government to government. Le sila mai le mata upulea wa o le ngaluenga whaavaitaimi. O le wa ngalulue. O le si malo mai o se mata upul nei sa tau ona lo tea I le vā o le tātou palami. A le umangaia. We have raised the concern and this issue. Perhaps our Prime Minister might be able, because o le min start ton wa lena tau nuu I Samoa. The Honourable Penny Wong. Yes. She is the Minister of Foreign Affairs. Handling al matuanga mta upapene. Eso le mato mistana o le vai fafo. Mo le silfia la vela o fionga ma fafonga al seu tatou tunu. Ele o mea uma monio lo tutupu tonu Australia. O lo o le fionga le palemia. Moni. O le atunga lunga le nao lo ufatauva. O le telo isi mea pe fallinga mai. Ele tutuai. E pe fallinga mai. Na ona vali o nei vaenga fulele ina ia matango fie na tu o lo totongi nei atunu au matoni le tangi lima le au nanga mafsoswani mai to tono le loto mo na yalo mafana o le atunu ia o ngei lava fa nga lava fa pene mato o la uia tatalo ile tua ia maua so tatou leo I fafo nei ia vatu wai ia fa mauninga ai mai se o tulanga o lu tau o lo fia ngai mangana yalo mafana ia awani to eva tu ni ini pusa oti langa te tau lava ona papu ipuia ia lu tau yo lo fia ngai mangana e tele yo ni si vaenga lo fia savia ia ai no manu lo I le tataimi ia faftai awaile ngata la I officer of trade commissioners fapena foi I officer ambassa ma tatu consula ma komsina hai komisi ia tulu I faf a le siringia fo ila o le officer o mata upu tau le vai for the foreign affairs ata tau I Samoa po ala to me e fai a o ai ia sanga I mata upu nei e te tau ai on a concern e winga I le tau o le maupopo o konkalate ona o le safety o tatu ngata mai fafole ngata I le saunga le mu ia ai mai se fo I me o tupe maua I taimi e tutongi ai o manu anga e mawhai o le whai ai I o meo lato insurance and work cover. So, I hope the Prime Minister is listening and watching, because I know he always does. E ai matiltilo. Awa, o se pale mia e a nganga tele e baba ai I whawhita uli ma mene, ma sa ili ai solutions o mta upu e tala noi ai. Sila soalo. Au te matua mamuli atu le nganga whaftai. Mana I pēr na whaingol tapol karami o tala noa ngā soalo ma soalo. O le wha soa soalo ma soalo.
ai o te momoli atu le nganga whaafitai mātou te talo foi. Awa, mos whate ta inga le mata upulan tu lai mai nei le maali liu wai o i lātou i ngā luenga whaavai teimi tulou ia le langi ia i lātou maali liu. Oi na tua iai, na tua mai le ofisa o le konsula. Ia te au nei ma le fionga le te fono, ma le fono fau tua Samoa. E ta lai ma talo le atunu e afio mai e fai le memorial service ma tulanga o ma whapena ma ta pena ai ia le sa folau e malanga i Samoa ma whaatino so the pastoral care is a must o se tulanga ta ua tele le na a vea e tatou ia ma stasi foi la le vaenga o te loto e lotea e le fono tua Samoa le vai tele leo le atunu e le ini whainga whaapolokiki e whai ai o le tātou tiute mal matafa ioi lea o te pese i pea ma pese i pea. Ina ia iai se so tanga o tangata whai ngā ruenga whaavai teimi, po whea lava le tu malo ma le whaato anga o lo o iai. Ai maise le tu tino tele leo Samoa, lana whono whautua ma le ofisa o konsula. Ia pe o le tala. Sa lele lava lawa whiunga sa vea a, e tau tala fo ia ma le ava tele ma le whaaloalo e le whapea ua vaai maulalo se au nanga ai ila mai tau e peona e sau no fo i tulanga o fainga whapaanga ia i le vai fafo i la tau ua tulai mai e le o e folinga mai ia te au i tanu no fo i nei e le o lo fite na i lava vaenga lea o ngā ruenga whawai fafo o tulanga o tiu te whamisionale pe ona iai ia le fionga le hakimasina mitulanga o latu ofisa o la te talo ia vavese taimi e mawhai e ona ngā lulu e whaatasi le community pe la ona iai ia le tino o le fisenga o whaifi au ia polifono whawhautua ia just recently ia na filifili e fo ia e le pai o Samoa i nei ia o te sau wha ia tu e whawhautua fo i lele i le tulanga o le spiritual side i le whonua o Samoa i nei ia o talatu foi o le matua i telo lu tau o lo iai i o le lona lua o la lava e tangi lima e le o iei ni funding o le e tau fufuatu o le tau whonua tu tātou ia o Samoa ia ai oso mai fo i le pālangi e no fo Samoa whai mai o la atou e iei le ia te tau o la atou e te tauna ia na ole o la atou apply funding whai mai o la atou e whai ane fuama ia wape o nisi nao ni tau lo ia i nei ia na avele o lau tu alalo le sunga le pristine ma le vatu ia o le tu lava le nei e tauna tātou mai taua o le manai e o le endorse mai le tātou malo o se tino e patino le le iai a maila i o tusi alo ia a vatu le talo sanga i funding o laea mana ia mai lalo whainga pāngā fio mai le pāremia le kāpeneta ma le pāia le malo o la tōfo ni e fito i tonu iai ele o maua se no nofo whātasi ia o te le lopo whawhea o le a maua ia se no whātasi na o le tua ia e te talo i le tua ina ia maua se loto a ngā te stasi o tamali ia ai mai se fo i la tau olo i tono le nei ai ina ia o mai e fau se metas ai le o le tau fau fo i toi fau se si i tu lo wale e toi fau ni si pa o tava a le tava vale pa reinventing the wheel ai fa fora ia lo sunga le fa fenga inga soal fa to au mendei an toi fa tu langa le fono fo tua Samoa wa limas ful ma le fata o sanga le matua o le fono fau le nei o le te fono ma le fai lau tusi le fono le sa o ngalue nei ma le fionga a tofi lau Tate Stanley le lima tau sanga le fato a fai sui ngā tofi ma o le tau sanga fo le nei e ma tau tia fato atu sia ai lea o se fa vai papa e lima ta ina i le fono le nei fono matua lea Samoa o le vai tele lea ua la lango ma ia ia le fionga i le tātou konsula, le tama le malo ia fe mata. Whapea fo i le vasenga o whai fe au so o whatasi e Samoa i nei. Ia ma le tino tele, o tangata lau tele o le atunu. Samoa ia la sa iei whawai, api ni whawai fo i le e tu ngutu ma le mea e o mai ei to ina mātutua o le mea e loto e whai.
Pe ona whapena la ia le ana tatai mai le fono, se ia o mai lava i le tae au, le nei o le tae au fau, o le amatanga fau. Mai o le tau o le iai o le Constitution ma le tula fono whawai. Le ala ua mai anei o na le stala. So we are now a recognized legal entity in the eyes of the law and all other government funders, whether they are local city council or central government agencies. So ta ua foi la ia o tau na tilu se me wapena. Ai, o le whala lava ia i tātou. Whetoto ai. Wheloto le anga. Io o nisi o e tā whau ma ewa. Ma tau ai maa mai le whono wā le ai whai so o ala utala ia. Whai wala au mamau mai na wane e laka laka ma kia laka e kalianga se mea masau ai le i se kaimea laka mai. Awai ai. Te loa na maulu to vai na lau pionga. Ole tulanga tonu ana we sa no ai. Ole te talo lava i le tua ia maua le loto ngā te stasi. Ngā nui whatasiele ngata lai te tonu o i tūtino i e peo nei tā ua i New Zealand po Australia nei. A ia whapena o na maua se wheso ta inga ia ma tātou ofisa la ia mautu olo o iai nei peo la haikumsina o le kovana ina ia ngā nui whatasi e soare pule ia ma whapena o na whelangulango mai i lu i tau o le ngaruenga whai whatasi tātou ina ia mawose ai so tātou malo o lau foi lea tua lalo mane amatene a whai wa iai le whinga ngalo le awhionga i le panemia ia o se ele ngata o le au na o whaawina ma whitwhilia ele atua ia ai o se tangata fo i penao na manuia ilo ia loto i lana fo i teita inga na leadership ia ia lo fo le whapea e whaatonu pea o ia lau puata ma whainga ai o le tutua lalo a male awa tele o le talo le tua ia tawhariwhinga ngalo o le whionga le panemia wa a whapea o le la whaatanga ia na palota atu tātou i whafo i nei ia o ele o toi na masala ina le telefo i o sao o alo mwhana o Samoa i whafo i nei ia e tawula o na mawhai o na whiriwhiria ia i whafo i nei ia ni tūlanga o ofisa mai o ia o na o tātou maasani tātou maasani le whanga i o inga ma le whiutanga inga ma ia ai whaftai fo i le tautua anisi o alo mwhana o lo tautua si o tātou atunu ia o le tātou sae whau whatas so lea vai inga lau whionga sa vea Ia, molo si le fio le tala fia. Na mai aloa sui ngā tofi ia ma ua tūlai mai le komiti whafoe ma ua iai o tātou teitei whono fau o le tātou sui teitei whono fau le komiti atoa ua sui. Aolo o tū maupea o se ese mai i le whailau tusi ma le whonga le whono au iai i le komiti o tupe a le tātou whono. Lea fo i la ua whaa pa ia i nai ma le ofisa o whai whi au ma le whono whautua ma malu a Samoa i aukilani nei ua moa i malona ofisa au tū i te tono le ofisa o konsula i le maota Samoa i aukilani nei. Peo se tala whiwhile nā, lea la ua apa mai le malo ma ua wha mao popolo na i tū tino lea, tangata lau tele. Tātou te ngāru lue whatasi. Ia peo se tala nā whiwhie, tā ua lunga i ai ia le tātala noanga i le so. Ia le atua se amu ia o tau savea. Amu ia o tau ina i New Zealand lo iel mau tau Samoa. Ma tau inei e fetuli na i solo. E tau sa ili ni no fuanga mau tu. E tau mawhai anti ya e le community e Samoa inei. O le mātou te talo lava. Ia vave mai steini e fio mai le fio ngoli pāle mia. Ia mai se fo li whātou whala inga. Ia e le manu le kampeneta. Ia poafo ini tūlanga o ni fiuta inga ma le malo o le o Australia ai le ngata nao le matou stete lava langa o te whaita via mo le matou stete is the best city in the world ia nei me le pone ia po i nei Vitoria ia o le tua laloa ia maua se vape maua se whanua po se no whanga mautu ia e vapena o na taula iai ia tūlanga
o le atina ina o le tatou community ina mawala i o le tulanga le te saunoa i ai e whapena ona mo se ofisa ia wafo ia le komiti o whaife au i sunga i whawhengainga ia o se komiti mautu foi lele ia mo tatou ia pe ona iei o tau na so amia o tau ele i o mai ia le namanuia ia i mātou nei o lo tangi ai lima talo fai malo fa tai tele lava o le talo fai fatasi le la so alo ina ia ma ole ava noa fa nga ai lo to soifuanga lue ma le tua a o to motu ese atu ma le taula i le na fo i tu langi ma le na tu no o Australia ya wa o ine ya pe ia lata i Samoa ya e mai se fo i le to a tele atu o Samoa la papa au i New Zealand ma au kilani lava la to ia ya ma ua malosi ai so tanga ya o se sila nei la ya o le e iai lava le a inga lava la to ia le fatu tu ai le tu Samoa o tas asu mai le tai fono ma le a inga o le fast mai Samoa e tali ele a inga fast nei io le la tau te fono ma le la tau komiti fa foi ai a o lo ina masi mai le fainga malo mene le pale mia ma le kapeneta ma le fainga malo a to la vale ale tunu o le fono fau tu o vai tele lea la tau te tali malo ile malanga fa le malo ia o melo se senga na woman o tu mta manga ina ia mal malama ile tunu a foi fo i la tau te tu vai ma tau o mai ile vai tele le fono tele Samoa ele fai is por kiki ya o mana tu fa por kiki you're entitled to it tati ai fa fo yo ai o mai tonu nei tatu te nuti mea o tatu o le tutino ato Samoa ai alu fo i lai o your political affiliation, you have the right to that. You know, for you, if I see a meal tonight, yeah, I love for the letter so I 5 times time you father no tabalunga mai lo sunga au for mai le tata longa le so. Yeah, le tasi lava si vaenga lea a o maua le tava noa wa fai lava si na pisi fa malulu o toi te lea te me valau mai ia ai whamalulua tuono o tūlanga. Ia wa pei fwoi lele nā wa ule whamtala upu whantula whono e tele nā wanoa ia e anu whamasinonga. Ia pe mo tutasi mai fwoi lale tūlanga lea. Te vai fola Mike, ia. Yeah, sorry. Ona tūlanga fwoi lele o pei nā wa ule whamtala upu whantula whono sorry. Whantula whono lea e fsoswani I whamsinonga I nei I tono Vitoria. Ia alo ia foi ana isi alo mfana o le tunu o lo maulunga le video ma tula pena. O se vai taimi nga nue atu ina New Zealand pe ale le mawani si ina ona o tulanga o le sioki o le profession. Ai o se vai nga le e tawalunga ile tale noanga. O le talo o New Zealand o Australia ia ma le whainga paanga ma Samoa. Le nau lu whale mai ei anu ma whanau o Samoa tonu I nei. O se tasi neu whawhita oli o te mana o ia po so uvai vainga e whailo pea a whai o whawhongfonga mai le fionga le pārbia ma lato. O le tulanga le o telo kako overstay ia wai ei nei. O te popolenga o na e le ngate le to telo I lato. Ai ua sulu whai e tau ma whai sa ili I no whanga e fesosoani mo lato o lo la langona foi le ia po fe le to fama le fautanga I te tonu lava o whainga paanga nei ia pele ma whai ona toi te tala se ava noa foi lele e whaulu atu waini a lato taurusanga I lato visa paru to ia lato sanga I whale le ia lato visa ia ona whai tu le ole fifilinga foi le toi malanga I Samoa ia pa esi le fia foi section 252 o le immigration ele o langona atu o e so alo fa mulmole lava te toi ia o langona mai ia tu te isi ai lunga fa mulmole ia fa malulua tua ona le fa o langona mai le o langona ia fa malulua tu lava ona tu langa
ia o loo paonga le telefoni ia a o loo vili mai tangata i lunga telefoni ia pe o tulanga na o la no mai la o fionga savea o ia fa malulu atu lau fa fonga tapu ai Samoa ona o loo paonga le device o fiwa tamu fai atu le tulanga ia e le o mafai ona maua mai le tulanga ia i le o loo vili mai le tangata i le telefoni ia asa tauna tu mai leva no le fai pro kalame le lau te fia tal sanga tu tangata le vili mai ia o to tele la vol pa ia man malo le atu no fia mo so swani ia se uma tapo kalame anyway o le talo lava ia mau se ava no foi lele to e fa aulo to i tal sanga i la to over o la to waso nei me se i la to foi lele bo over pa tai do to sanga o polonga i nei ia ona to e fio tu le Samoa pe la fosse tulanga me fai ona fai se so ia se visa mana ia tele o to inai o te mai tawina to immigration policies auto na ia swinga phone nei ma wa categorize for ia to ia I tulanga pen e tauna o sia e me se lava ina ia lo fa na una malanga mai ia po ila to fo bo ia ino la to so tanga to no New Zealand o mato ia wa fai asina lave me fai nta ia no le tulanga fo lele I me tu poatu ngai terrorist attack me tulanga va pena ia ai ona o lewa o pare alunga ta mata upu le nei ai tulao le uli ia ave ai no fa tava ai momoli atuai le fa tele la o fiongo savea ma lo lava le tauatai ma lo le tautua e tole pulo wa e lo fo I le tulanga fa langa maia o le longo pu ele ina se tatu o tunu I lunga o nei awala ia ai ma lo lava le onusa ma lo fo tautua ia Samoa ma se tatu o tunu ia ve fo le nei ava no e momoli atuai ia alofaanga I le paia o le kalesia I lau sunga le sui prestene ia lau sunga ma tautia ma le falitua ia langi ia le vesenga o fafiangainga ia ai mai se le no fato o le kalesia o tona ia pe lava o no to fafonga mai ia le nei lava vo sa nunga I e avel tato maula o tonga wenga le lei fa missionale o lo fa pena o na fafanga ina ai le ngate tino ia o le mafau ai sili le nganga le upa le tua ina yalo mafana o lo auto va mai tonu Australia nei ia mo to ngapa ti ai travel 3-4 hours away ia fa pena ona Asia I lato ia ma lo lava le nga nue ia momole tfo I fafitai ia I le pulenga o le tato wala leo ia ono le ava noa fifia lava ma lava le ava noa ia fifia lava e va lua ma lawa fionga ia wala long pueli ina o le paia ma malu Samoa sunga I fafengainga ia ma lo le nga nue ma lo le tutoa nga nue I le faingo fie ia ma le fa unga ia to sunga I fafengainga ma fatua ia iso se fata fai taulanga ia moli foi lo faanga le fionga le pale mia le sunga lauli le mali toa ia mai se le kapeneta mal fainga malo ia mal paia tapua I Samoa iso stulinga lang ia aiola le fatava o le nei awona ia malo sa doa I lau sunga le fafengainga Reverend Dr. Soalo Fred Soalo le uso moni lava ma le uso pele vatu tau langi mau malu fa le atua ma le malu fa le tulafono ia ma malu fo I fa le atunu ai o te tonu o le tafa so I le so ia o fa fonga fo I ova fa fonga le atunu ai mai se o matau mai le fionga le li parmia I le nei fa tala noanga I le tau tele o mata upu o lo tafa so ia awa le wa sa no nei le mata upu le wa sa ile amnesty o le lua fe ma le fa o nisi la mata upu sa iai I le submission a Samoa I le taimilina I le New Zealand immigration and le to tele o tatou sa ova aso ma nofo fa soli tu la fono mua e le nava taimo me o lute mana tua ina wanga sa o iai fina unga ia mua o le tangata ua fai poipo ise these are the categories ua fai poipo se te mai tai e nofo mau pe o sit seni New Zealand lua o le tangata o lo fai ngā ruenga ma tutongi lana e ui o lai fai la ele I maua a lai fai ngā ruenga a ma tutongi lana la fonga tolu e iai se whanau la iti o loo a o onga fa
ele ai se soli tulafono as a law-abiding person. Ia pe o vaenga na e lima sa peisi ai le tulafono lena fa ile amnesty. Ona stamp law lea ele o committee le au maingo lo sitseni. Ai au mai le 2-year vai period fo le. E stamp ai lo passport mo le lua tausanga. Fa o le avanoa la le na o le o ta pena ai le ia lo no fo mau. Fa tasi ai le permanent residence. Tusala e o komeki ale o mina o lo permanent residence after those 2 years. Ia e faita wafe maafe Samoa na manuia ile na finaunga soalo. Now se vaenga for just an idea to have a look at it and perhaps build ai ia lau foi finaunga ile na I tu malo ma le na I tu langi o lo to no pia iai. Ai ta ua ia le tātou whaasoa pēr, ma mawai ia whaatupu manatu, ma mawai la ngona lelei, ia anga lelei le atua. Ia o le whaifi au, ma le usu ia te au, whapea le kalesia, ia ma le ai ngali. Tāte whailoa I pēr, ia, man wia le sapati le asoa tae au, whaasoifua ia, alofa te mo oi. Ia, whaasoifua ia, ai whailoa I fo ia so alo tuputala, ia ma I lato uma, ya moli atu yai de lofa ya ma onga lelei ai fa soifuia mo le ya soifuia soal ya lena ta walunga toile talnoanga male ali fai fe au ya me se foi o le li fo ma. How wonderful and courageous to be not only a five out but actually finished a PhD, a doctor of philosophy. Tamaititi o le tama o le nganga ifo. Le tumalo o le nganga ifo. Ia, le lei. Ia, la tato wo se malo longa fo I mai. Ia, ona wha wau lea. O le au nanga ma le tutua. O le tano ava ma le atou severe. So alo leurua I li I se Yuli Al Harrington Levere. I le asto na I le nei. Le aso fitu o le masino mati lua afe lua sfulwono. A le afa wau pe afa I tātou te toe fo I mai. I si tama I malo longa popu ulea. Healthiest version of themselves, not just for them, but for their families. By making small changes, we can all keep our hearts strong for those that need us. Stand strong for your friends, family, and community. Check your heart strength at heartfoundation.org.nz/stand strong. Se toto le la ma le masina e tu o le langi o le toe wa aia le ai se tau masina e pule le tua le uma sai fo I atu Samoa o mana o lea ele au noa mo se fale mo lau whanau malo ainga lau iti lea ua tau lau ua tino mai nai o mo a ole nei ua e sola ta inu ngata le nei pu ua sili le ona e ma e se aua e alungu ai
ready to feel the beat, taste the authentic flavours of the Pacific, and immerse yourself in 11 vibrant Pacific Island cultures at the Pacifica Festival. Join us on the 14th and 15th of March at Western Springs for powerful performances, incredible food, and a celebration like no other. Bring the whole family for an unforgettable free day out. Pacifica Festival, March 14th and 15th. He waka eke noa. O lea o te tala ina nei whaatali noanga mō fuafuanga whaaltausanga, a te pūlenga anua au kilani. Mai mātou te mo mia so manatu whaalia. Ia mautinoa ai, o loo mātou wia ala sao. Anga ia nei le akhaveyourSay.co.nz/our plan. E whailo mai eiso whinangalo, ai le iau lia le aso lua I Raumati. Tamaki Turiki, all together, Auckland. In this update, Defence Minister Judith Collins says 2 Air Force planes will be heading to an undisclosed location in the Middle East to help any Kiwis who are stranded. The White House says the war could last for 4 to 6 weeks, with Israel striking Iran and Lebanon again overnight. A C-130J Hercules aircraft has left Auckland's Whenuapai today, and another is already on its way to the Middle East after being in Asia. Collins says there may be driving involved to get Kiwis across borders to the aircraft. It's not Uber, it's a Hercules. It has to be able to land somewhere, and it can't land everywhere. However, it can land a lot more places than most other aircraft can. Police are confirming the sole occupant involved in a single vehicle crash in the Dome Valley yesterday died at the scene. Emergency services were called to the site in Auckland's north about 6:45 p.m. Bunnings is pushing to create a safer in-store environment by cracking down on threatening behaviour. The hardware retailer is introducing facial recognition technology across New Zealand, which will scan a database of known offenders involved in retail crime. It'll be used at 2 Hamilton stores by the middle of next month before being rolled out countrywide. Bunnings New Zealand General Manager Melissa Haynes says harmful behaviour is becoming much more common and often involves repeat offenders. People should be able to come to work and shop in our stores and feel safe, and so we really want to use every tool that we can. Thousands of people are taking part in the country's largest surf lifesaving competition in Ohope Beach in the Bay of Plenty this weekend. The 4-day Aon Surf Lifesaving Championships got underway on Thursday. 46 clubs are taking part with a range of skill levels represented. Surf Lifesaving New Zealand Northern Region General Manager Zach Franick says plenty of relays and finals are scheduled over the next 2 days. This event is the pinnacle lifesaving sport event in the calendar, and it will be a spectacular final 2 days. That's news. In sport, Blues coach Vern Cotter is expecting a strong shift off the bench from the returning Beauden Barrett in tonight's home Super Rugby clash with the Crusaders. The 144-test playmaker missed the Blues opening rounds through load management. Barrett will enter the equation off the pine at Eden Park, much to Cotter's delight. He's a curious brain and he's a perfectionist, so having him in and around the team, he asks a lot from his teammates, and although he's short of a run, I think he'll be, when he gets out there, he'll definitely want to put his mark in the game. Kick-offs at 7:05 following the Highlanders and the Force who kick off at 4:35 p.m. in Dunedin. And Rabbitohs coach Wayne Bennett has ruled out striking a deal to sign Zach Lomax, insisting it's time the star winger lives with the consequences of his controversial exit from Parramatta. That's sport. I'm Sandy Hodge. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Se awalofa itusia iniupu yangawa yailangona se wapele iloto mamanatu auni alofa anga ainga mawo ayani mafutanga wavala yoma o usu se malie
se pese Whaamalosi au Ia tusia ili upu Whaala e au Whai mahai fofo Whaamalosi ai E ua mawhatia I tino male mawhauwhau Au e ua mawhatia Matua le taulau Usu se be se malie Usu se be se manaya Ese patu pulamona Ese patu pu fia fia Ese famanu aila mona Lea e maua e kona mona Sisi sumari e pele na slow for home Check it to the left, check it to the right Let the reckoning see take it for a ride Sema lele bese lea e bese va up there Lua mawhangwhanga e wha a lele lungo lea Put your hands up in the air and say oh yeah Usu se bese marie Usu se bese manaya Ese patu pulamona Ese patu fia fia Ese famanu aila mona Usu se bese marie Usu se bese manaya Ese patu pulamona Ese patu fia fia Ese famanu aila mona Ese famanu aila mona Le awa uli o le aso tō nai, ia e mai se ai fōi o le TANOA AVA I le so ma le atou sevea whamui moe o lo o manuia lau whaafunga mai. Ia e mai se fōi lau sila mai moa, ma lau mō li mau, e tusa ai ma le whaatalanoanga, ma le ali I whai au. Reverend Dr. Soalo Fred Soalo, I Victoria I Melbourne. Ia e tusai fo I male au nanga male tautua ale nei fo I tamali I o tātou tangata ia o tau whaafonga tu iai e whaifua o mani mea e au noa ma se tongi ia pa oni funding fo I maua mai ia whaamanuia le tua maanga le lei le li I fo mai po le li I whaife au fo ia malana e kalesia o le e o no nofo I nisi tangata ua tutuli ma company na lato o vatuina I lato e ngā lulu e whaavaitemi. O le matua tele, o le ngasu ia male meo le whaafita uli o lo tula I mai. I o tātou tangata e malanga mai e wha. Ngā lulu e whaavaitemi. I whaatoanga. O I tātou la, le peo lo whai atu. Ano tilo tua I le tala lea. Labor, mobility, benefits, imbalance exists. I Australia ma New Zealand. O le iwa se fulu mon tupu pasene o le tupe o lo maua. I afu o tātou tangata ia e malanga mai. E ngā lulu e whaavaitemi. O lo maua ai le manuia o le tamau a ingo. O Australia ma New Zealand. Ai na o se pasene lava. O lo maua e tātou tangata Samoa. Ia o lea lava o lo fasosani le tātou Foreign Reserve ma tātou whaapatu ngā tupe I atunu ui whafu. O stasi fo leo vaenga tauna toi silsila I aile malo. O le whaatulanga ina o konkalati. Accredited employers from New Zealand and Australia benefits more than what we get. Alala bafu anga mene. Auto silsila I New Zealand ma Australia.
O lātou tangata no ua whaasolo i na mātutua. The aging population and the lazy population. Ioi, e le ngata ua whaasolo i na mātutua. Ai ole matua i pai ye o tangata e oe whainga luenga nei, horticulture and agriculture. Ioi, whala au ia ma whaatoanga. E lei manisi e fia oe whainga luenga ia. A le lai mo i o tātou tangata ngā lue ai. O se whaamrianga mo i tātou peitai. E te tau fo i o nā mi o tonu ma wha maoni le whainga o kon kalate. I le tūla whono, ma le pui o le soifua o tātou tangata. Pao o ina mānunua. La le mea. Ua le wha maoni ai, ma le ami o tonu le wha ngā ina o insurance. Cover work insurance, or work cover insurance. Alono winga, e whoringa bai o le solitu la whono i a company i e o atu i Samoa mai o tātou tangata. Fua, i le senga o le rate, o le tax e tipi, e lea company, tipi e lis company, o se solitu la whono le nā mea. Toi o mai sui kon kalate o tātou tangata whainga luenga mā o se mea tā bua le nei. E te tau na toi ta ngai e ila o fionga le li pare. Mia mai i la tau o lo o ngafa. Ma le whaafiso o tai ina. O company fafo. Ma le wha maoni. E whaatino kon kalate. Ma whea ngainga ua mai au na sainia. Molea, mole manuia o tātou tangata. Whatalo whatu i le uso. Moose the man malana whaasoa mai Malaysia. Alole se fōmanuia, aftai fōi le tautua, isi au fōi pola kalame, o le whaasoa ma le ta moose man mai Malaysia, ia maua le saunga le mō. Ia, ma whapena fōi o na manuia whaiva, ma ngā luenga o lo whenga iai le nā tunu. Whatalofa fōi le uso i a Sam, tip top man, mai nai Mildura, i Victoria i Melbourne, ia masiana fōi whātau teinga o le whala Samoa, po le Samoan whala. Ioe, nā wai atua o te le lava fōi le swinga, o le tāu o le polkalame le nā fōi uso. Whatalofa i le fionga i a Fonti, ia au loa, ia ma le turisi Samoa, ma lo le onsai, ma lo fōi le whātau toa, ma lo le loto te tele, ioe. Tātou te tutu lava, tātou te whida wina, le tāua, o le tula i mai o le whainga malo o iei nei. Malana fo i whātou tainga le fionga i le li pāle mia filifilia. Malana kāpeneta ma le whainga malo a toa. Ia, nā u tau sila lava i ai taunu unga o nei whinanga. Pea no whai atu. Io, te le vavalo ai pe o na o whai atu. E iai whali ali ama o la au va ai i mea. O leo o tutupu mai nei. Amata na tala lau tasi. Tu ilunga lea whaipule alu. Io e amo lona moenga maalu. O leo koe fia moi pe kesa. A lele fo walau manu ia mai. Ma le isi fo i whaipule. Ua manatu, ua lava lea. E le fia nofo i o ma wha longo i tala e wha leanga i le malo. Ai le ai se progression, le ai se alu i luma, wai lofo e le nafai pule. E umi le sāwalinga le nei 5 tausanga. E o tu iai le aiva se 10 tausanga o tu i le epa. Wa mata ona le awa i lo atu le teimi le nei. The cognitive thinking is declining. Wale o to iai ni mea fau e au mai e fofola mo Samoa. E sapi ai Samoa, wa uma le taimi. E le mali li lava, ma le mana na o italia ina le tala le da le avatu nei e le atau o savea, wa uma le taimi. Your time is up. Hang on the boots and your gloves. Isi mea le e tau na fai. Retire malo lo manu malo. Ai le o le retire. Male mana tua ai e tangata. Ni mea leanga malava.
ai le manatua se mele le atasi pe lua wa lava ma toile na awa a to sa fule to ina ilunga ma le tele lava na fa tele noanga o la lava au mai lo na manatu pe o ia la tu malo ele se tu wa lalo le nganga fa lo ma le vano no fo le vata puia ai na o le tau ai mai lava e pe o meo fasita amu ele le leio na fisi masusu e feu o upu ai tau iai le mafau la lafo o le o toe mawhai o nā whei le lei mai ma ta ui le lei mai e loa atu ai e tangata o lo o iai fo ilo na whaaloalo ma le awa tele i lea whainga malo o tūlai mai a wao le mea le nā e maita wina i pēa lona le malie ma lona tō mai o a uma whaasea o a uma tuua inga o a uma le tau whaaleanga wale o toe au ngā wale o toe au ngā a mata bai lava le lua whelua sifurma le tasi whainga pālota uma na sau le nāwa i tau se ia o mai i le tae au le nei uma pālota te tele wha solo e wha msinonga o tangi o pālota la iti toi o i whainga pālota la iti e le ma whailawa wa ilo vea ma ua whaafafonga ma sila Samoa nea whaila ua e a mai le mata upo mai e o atu tangata wa le aini tupe wa tā haufi le tupe wa le anga le masini wa le anga le system ai o le tala o fea o iei tupe a le nā ua i to tonu o teu ngā tupe a fono whawai. So it's just a matter of time for the fono whawai to distribute and disperse that 150 tala. Ala le me utupu. Lea ua maua tonu i matangata tala pepelo matangata le wha maoni. Ile ale tu. Wa leva na alanga le fionga le komsino whainga panota malona ofisa. Le fionga ia tole fortu ia Filolo John Stanley. O ele sitala. Ale ua mau ifone. Sidia ele sfulu lima afe tangata. Ele sitala. Ao le ale sala. Lua afe tala. Ao le ale tupele tufa i le fono whawai se lau lima sfulu. Mawai oe ina. Etele i le stala. Waleva na e lusful tasi a etele le stala. Mawai fo i male au pi o pio. E nofo i le nuu a ese le me e fai eila na palota. Ia langa lai ele tu la fono, it's a transfer vote. Aile o iai lalo ingoa i tonu o le lisi o le lola palota. Ale i tu malo le nei. Alo na winga la. O le mea lea na whai ei lau palota wherever, whatever constitution or district where you casted your vote, go and get your money from there. Ese si. Alwe whai. Alwe mai lau se lau li masfuka la inga. Okay. Ai sau noa le fionga i le komsino whainga pano tole ofisa. Le fionga ia tole foa, tu ia Filolo. E ilo na whanau ta inga, malona alofa. Ina ia toi tu uava noa. I le mamalu o le atanu, i la tau wiele i le stala, awa o le sala tupe lua afe tala. Giving these voters the benefit of the doubt, a second chance, and also refrain from charging them 2,000 tala as a penalty for not legally and officially being registered in the election roll. O le fsili la le tu le mai. O le ale malusi anga o le fionga ile komisi ma le komisina malona ofisa e whamangalo i tangata nei. O le tali.
A whai o se vaenga o le tulafono au tū. If this penalty was part of the legislation from Parliament, ele mawhai la o na ia whaia se mea whapena. Ele la so na malo si anga, na te tau fia ai le whaasala ino tangata nei i le sala e lua awhe tala. Ai a whai, this is just a departmental and a ministry policy. Whalongo, le se sengo mea nā. Then he has the right and the authorization to do so. A whai o se vaenga o le tula whono whawai o whainga palota na te utewi le lua awhe sfumane iwa o le tula whono au tū o lona winga i le ise malusi anga o iai i le fionga le komsina o whainga palota e tau fia i le sala lea ai whaasala pea i le lua awhe tala. A o le nau ta ingo o le komsina. Ia alo whangia. Toi tu uawa noa iai. Wha maa ngalo le sala. Ai le ai la so na malusi anga. Ai a whai. O se tu la fono na wha vai lava i to tonu o le matanga luenga lava la tauia o le policy. O se tu la fono le tu mau ua na o se vaenga e whai nei. O le policy e mawhai fo i o na talepe ma wha lea o ngā ina tomorrow. A departmental or a ministerial or a ministry policy. Ah, o le la tau whai unga na ia le na. Ia no wha malama le rei ai ia tangata. Ai tātou wola ia le susue. Ia le haka aufia. Whatalo whatu noa whaato tō. Watching you from Melbourne, Australia. O tua fotu, tālo whalava. Vimai. Watching you from Fairfield in Sydney. Alo le seifuman via. O le tamutai o Rhonda. Wonderful moments. Ia malo Rhonda. Alo le seifuman via. Taile mafuta mai. Moose the man, 78. Tālo whalava. Vamaisi vale pasisa. Thank you for your great service. And God bless you, Savea. Ia whapena fo I le sunga le li whaiwhi au fo mai. Dr. Reverend Dr. So alo Fred so alo. Ma eula ngā ruenga o lo whatino le nei yuso mo le nei fo I tamali I te tonu o Melbourne. Melbourne. O mai tua unutoa. Watching you from Alabama. Oh, so le. Mamau le mea o lo iai nei tangata mastete polonga leupena unasa talo whalava a lo le soifu manuia lava le weekend ia te utou te paita yo mei a vito ia whapea foi ia le sunga ia polonga ia ma le li o Raymond Ta'ala talo whasayuli na lo le soifu manuia ia tu ia te oi ma le whaltua o le sunga ia Istolo Mark Tovio. Ia, whapea foi ia le sunga ia Fito Tautalaso. Tātou toia o maila ia le I le mataupule. Please share our program. And please subscribe to le TANOA AVA and also ngā ngai fo whaiva or any program on Radio Samoa mana tūwhoi. Lea la wa extend nei le tātou wala leo ma tātou connection in terms of communication. O lea ele ngata le tātou wala leo I nei 1593 AM Radio Samoa, but now Radio Samoa on FM 106.1 in Samoa, the whole of Samoa. O le foi whalongolongo mai e tuila manua. Na yo tātou ainga mauso I le motu sai. Ese le tāu o le nāwai ngā mantua. A o ina lalo mape uma ea upenga ta whailang. The social media network collapses or is not connected anymore. One way or the other, pete uma fua mai taua I e whainei ma whaleanga I ia le connectivity o satellite ma upenga ta whailangi ia ma le social media. E pepe uma lava mena. Ai ola lava le ala leo le leitio. Those
social media platforms will all collapse as well. A lea ua iai o tātou frequencies e lua o le AM station 1593 AM here in Auckland, New Zealand, and the FM station band in Samoa. O IT Siniu, tālofa lava, malo se fumanuia, Lucia, Mike, Leuluai, tālofa lava, ia whapea fo'i leu soia, oia Joanne, tālofa Joanne, alo le soi fumanuia, Da Vinci Leonardo, ia whapea fo'i Franklin Passi, tālofa Franklin, Filimau o lelei, ia whapea fo'i, ia o maele tui maseve papelu, watching you from Brisbane in Australia. Ia whapena fo'i o na whatalo whatu ia whau unga leota, watching with you. Ia leuso, talo whastau, leuso e atau sili tua I malo, alole, soi fumruia whaftei fo'i, e on malole on sai I ngase fo'i o le tino o lo o whenga iai. O maila I le whamawaianga lea le li whaipule o le whaimaunga tolu. Tō tele I o le au whasa le lau, le propaganda media atu le epa ma le HRPP, e matua le tali tonu lava. I mea o le wha, they don't want to believe it or hear it, that one HRPP member of parliament has resigned and is now going to join the Fast Party. Yeah, whether he makes it or not, that is yet to be seen in a very close by-election ready to be announced by the Speaker of the House. O le whono la le nā ale pāle mene o Samoa le atu la I ai taiseu a lii. Le whaipule vai maunga tolu mai le fio ango mangiangi o lea ua wha mawai. A la atu la I ai tolu al mauta. Ma avela na tālu sanga I le fionga le whongftalai ai whawhonga le mauta atoa. I le whola sanga o lona wha mawainga. Mao le atu e fo ia I whai lana whainga whiliwhilinga lona I tūmalo. Ia, o le malo ma le manu malo, I o le mea le nai whai I tangata. Ai tātou nonofo pēo ma mai moa, ma māta mata, ma māta I tūwina. Ia le tūlanga le ao o fo iai. Ia lea I tūmalo, ma lana whainga whiliwhilinga I se pānota lai titi o le awha leo. Ele fionga ile fong te lai fatasi ai ma le aso he seti atu ele ofisa o le komsina o whainga panota e fionga atu le foa tuia filolo John Stanley. O le si fo I option sa ma whai a o na whai ele sui fai pule lea o vai maunga tolu le sunga a taiseu oli. Nai lo o le alu fua I le isi tū. Manofo mai o I le tū o le malo. E mawhai a o na nofo lava o ia I le tū e a ngai o le malo. Ai la lango I o pe ao o ina mana o mia lana palota. Ma le si o lona a au e lango suai I se pili po o se tū la fono tau whaofi, po o se pili o se tū la fono e toi teu, ia po o se pili foi ma se tū la fono o levana iai, po o lei tutonu o le pāremene, o umana pasia, ai te tau o na whasolomuri. So, those are the options for Taiseu Ali'i instead of actually people walking and seeing him cross the floor to the other side of the house, but remain at where the opposition is and continue to support the supply and demand of a new piece of legislation that needed to be amended
or needed to be passed, or needed to be withdrew and thrown out of the house. Ia lata mai lea au. Ile me velo ma le lea iai ma apilitia mai ai. Peila. O pili fo i e tolu. O le luas fulu. Lea na tusi ma whaatulanga mai. E tu le epa ma le paia inga lona sfulu ma le ono. Le tu la fono le nā lea ua tātou vevesi ai nei. Lea na mori mahu ia i ana le la. Mana nafi. I le toe sauninga. O le sa minsta o whaamsinonga. Sa iei fo ilo na lima i le tūsia o whaamsinonga lea. Tūsia o tu la fono ia. Le fionga a whaul sa. Ia, tu launa le langi. Ia, whapea fo i le langi o Malta. Ma pae o ainga ma tapa au, whapea foi le whale tolu ma le vaina le lepa, le fuai whale o salavalasi, tamalo sina, ma le malai sinave maulu ma tōtua. Le fionga a whaulsa. Ai lo u lava talitonunga, e tau mamā ma tau sao atu pea. I le whainga o le launga le na whainei atu le epa. My analysis is that this was a political speech. Ai o le launga, o le whai le mariu, o le whai le tukmalo. Ia. O la wai ata taule nai whailo atu wai. La u wā ili ina, ma le lau li wina, o le mori mau le nā sa whai. E winga le tukmalo lea, mga luenga. Whaftai le tautua le nei tamali. A le talano maitu le epa. O le minsta lea. Sa fiso soani atili le tūsia o le tūla fono le nā. Na manatu ai e whau le whonga whale lona tolu. Ma le whonga whala o le whaamsinonga. E tāwa vai ai le whaamsinonga o soli ngā tūla fono. Ma le tula fono o whanua masuafa. Le whaamasinonga whanua masuafa. So soni fo iai ia whepulea i atila ropati. I la nei, these legal minds all assisted in drafting this bill, the 2020 bill, about separation of the powers of two jurisdictions, one for the Lands Entitled Court and its own court of appeal, and the second head of the snake was to separate it from the criminal court and the Supreme Court. E o tō whafonga lai le mea mtautia lea na talanoa i loa. Awa, o le tula fono lea, pea no whai atu. E toe la langa o mai whaamsinonga mai unga ua uma na tātitia ma tā o oto ua o langa mau mai te sa ua uma na tātia whaiunga i ua o maisi tangata na rato lo tea whaamsinonga nei. Ta māma tina mātua o whaamsino o whaatono o ai uma sa fia il whaamsinonga lea. Ua maali liu. Whaiunga fo i ua maali liu whaatasi ai mai lato. Ai pangalea. Na whaatonu lava e tulepa. Tusi se tula fono. Ina ia toia ngā i tangata e la langa i lunga mene. Solo ia whai unga sa whai e le teimile nā. Lima se furu se lautau sanga watuna i atu. Ai se i o mai Samoa ma sa pelu ma la au malosi e tau pelu ai ma whanga i e lesi. Ma saa i le toto. Tusi le tula fono e au noa ma le mafau fau. Fua i luma fua i tua, i le masaa ai o le toto Samoa. Tasa au tau whafonga. Sa mai whasoa ai ma le sunga le papali tele le i lo ia, lea ua tu i matangi olo. O le officer sili o whaamsinonga uma le atunu. He said that.
Te umalano ba tu fo la ile o saunoanga ale Palestine le o tula mai nei le fionga le aloli. Le sa te le rugby va ai. Ma mai papali ile sa fa fonga ye ile tunu o mataleno. Na tu sia le nei. With one point in mind. Tasi ale mea sa ile mafo fau tangata nei wala to ua le pule ma le power ma le malusi anga. The majority of Parliament e le sisi e to e whatau te e le mea le nei. Ana le whai atu fōi e o e ave le tū la whono i tua i a whaatala noa ina e tangata. Lea lava i a te au whaamau maunga. O le tali atu o le mātou te mā e winga i nei tū la whono. O se tū la whono whaavale valea o se tula fono o le a vevesi ai le atunu mai una masa ai le toto ma va ai le fongatia o nuu a inga a fio anga i tu malo ma tangata umo Samoa o me pele ia i lato o le whanua le tua oi maona ele fa pia fo i suwafa taulangi patino i le a inga e o na ia mea langi soifua patino ia i lato. Aia. Le ai ma se mafau e masaa i le toto o le atunu. Ai fai lava. Nal me woi. Le si vaenga o le launga wha polkiki le ana fai ana lela. Le fai utoi au mai le si pepelo i lungo le si pepelo. Wa uma na tu i tutolu o le tu la fono wha vae. O le atunu, te unga masuinga, e whata ua ai le pule tō tele, ma le pule mamalu ali i mawhai pule, na e sila fia e le atunu. Wa umona tātou whaso ai, le ai ma se iota whape nei, o le nā me whata ua ina ai. Wha se ma tala pepelo i ali i mawhai pule o i tu malo, nu umawhioanga. Whe mai ua ta pē ai ma ta lepe ese, le ai a ta tau o le tangata i tō tasi. Ai whaata ua ina. Wafa ina lau mai nei ngasu ma nei me pepelo. Ina ua tūla lata fo i le pālota. Ina ia whaato sina ai ali i mawhai pule. O lei tu malom, lea whioanga. Wahamana ia o tau. Lau tau pule ma malu. Wau tau sisila i mea na whai e pule ma malu ia ali i mawhai pule. Tutuli ia le tupulanga ma isi matai o e sai mai le isi matai tāua. Tu iei le ambo. Tu lau whafonga le tunu langa ti ngalo loto. Nangol so alo le bele na whai tu lau a inga ma. Ma le tātou nuu. Ma le manawa so alo e tupunga ai tupu o le tunu. Ia. Te iwo tau se sila la il tua inga pule. Tal me no oi, no al famsino. Tali i whaasalanga ma bea umana whai. Ai wheo soi isi vale avea u le famsinonga. O whaasalalaunga. Le asosio whaasalalaunga ma le tula fono atoa a New Zealand. Ai saule unga le famsinonga au te manu malo. Manu malo ma le Radio Samoa. Manu malo ma la upol kalambe o le TANOA AVA. Ia se mea na o whaasoa i ai. Na soli ai le tula fono po o ni ai ia ta tau o ni tangata. No o isi au vale na ave. I le fono whaatonu ale au whaasalalau atoa New Zealand ma le au tustala. E whai ai se whai unga i atea. Male pulenga ale Radio Samoa. Ale li lewa tu nei ana au maile i unga. Tustusia. Le ala whai lau u te whai atu. I le mata upu lea o le moli mau. I le tu ua o le malo. Se tasi na vea ma minsta. Ma le wha polo kiki ina o le mata upu lea. E o lava i le wha vai o Samoa, wha pea ua ave i to tonu o le wha vai.
Sa ta oto I fafo o le whawa. A le umana utali atu. O le tele o mea o tutupu mai I le atu no ule nei. Ona ua tātou whaangalo le swafa o le atua. Ua tātou sei mai tua o le whaavaa. Le whaavae I le atua Samoa ai avena nai to tono o le manawa. O le whaavae o Samoa. That physical sight of having these words and these statements on the cover of the Constitution of Samoa, took them off and hid them in the middle of the Constitution. Now, the physical eye cannot see that again. Wale toi mawhai e le mata, o le tangata soifua na toi wa ai, o whela kako o su e mai e. Na wawe tonu ile na nai. But a reminder to each and every one of us, yaso oma, tātou te wawa ai I le whawae. Taipei o le tusi paia. Le fionga paia le atua, la lava e tusi tua o le whawa. O le tusi paia, o le afionga paia le atua, o le eise si e nofo ma ave ese kolosi ese ave tonu. Mo I loa tu lava o le tusi paia. O lo si pela mai lunga, o le whawa o le tusi paia. O le afionga paia le atua, alal mele na whai. Fia popoto o fua ave le me tonui. Wa ngalo ai tangata. Le me whaavai ei le mea te lea, le whaila ato lea. Nala me whai. Na o mea se mo mea o mea pepelo ma lea o soli tu la fono. Mea walia e mai ai. And that was the beginning of all the chaos that happened to these people. Le amatanga le nā. O le whai unga nao o iei tangata nei. Au le ala malenga le aloli I le fionga le Palestine o whaamsinonga whanua masuafa. The Honourable President, Chairman, Justice Lesatele Rapi Va'ai. This law was a bad legislation. It was ill-conceived and badly drafted. Not my words. I didn't paraphrase that as well. They were direct words from him. His Honourable Justice Va'ai Lesatele Rapi. Whai mai o le mea walea. I oe. O le tūla whono e wha vale valea. Ua whātu sa ina. Ill-conceived. O se mea na mafua mai. Ua whātu sa o se ta maa loa wha vale valea. Ua whai puipu ma whiusua I male whawhine wha vale valea. Ona mai tō ai leo le whawhine. I le pepe whanau mai o le tūla whono e wha vale valea. Tofo I le fiu o tō taringa I le whaalongo pēa ma whaalongo pēa. A wā e poluti tū lei atu. Ma momori atu pēa I aso oma ma aso oma ma teimi oma. Sa ia sila la uli ma le malo. Sa I ma le a le tū la whono le nā. Tau te le maalmalam. La e tō te sila fia ai whai lava ma le maalmalam mai ai. Ai unga umo whaamtinonga o whai lima se furu se lau tau sanga o sau. Res judicata. The legal term used by the legal fraternity I whai unga o whaamtinonga I toi whaia. Wa ta titi ai panga. Wa ta oto I langa tonu. Wa nofo file mu tangata. Sa ve vesi ona o se whaamtinonga whaapenei o au tau sa ngā. Mau ngā tupula ngā. Wa tātia. Aia, e o lava e tau mawhai. O leare mafuanga. Ono ta ngata ne. Na fia papai mea ia. Awa umana tanu, wa umana whai unga. Awa vea lo lato marusi anga. Wha.
le malo. I loa lātou vai teimi o le pule saua. Whaatanga uma mea nei na whai. Sueni u mai lunga, toi la langa u mai lunga, nā le vesi o nu u mawhio anga i nei mea. Fia papai le pule. E wha ve vesi ai mawhau fau o tangata. Wha whaunga le Samoa. Le atu nu pele. Io. Wa le mahali lie. Io tau se sila lai tangata na whaia whai unga nei. O tupu mai o tapa au, whale upolu to tōwhinga o whale tua matausi sa se le whamsinonga. Sa se le whonga whale leo le whamsinonga whanua maswafa. Ai o i nā fo i sa ta oto ai. Le a ia ta tau o le tangata ama le whamsinonga whanua maswafa. I le ulua i sua ino se mataupu. To e sua ina ona ave lea i le whamsinonga mawalunga o soli ngā tulafono le ana i ata tau le nā e toi apili ai ma toi ilo ilo ma taupu. Lal mena whai le taupu lea. Tipi motua i nā le a i ata tau o le tangata e avela ma taupu le Court of Appeal or to the Supreme Court. Toi ave fo i la ia lea e sue le whaiunga Judiciary Review. Wale sua ina le whai ungo le whamsinonga. Ai o sua ina le process, le awala na whaatino ai le whamsinonga. Tō wawai Samoa, tātou wai ata taunana ta lepe tangata nei. Ai whātu fwoi, ai o mai fwoi wham, ia le whamsinonga, le am, le aile lo tal pelo. Tal tolu ia le i ata o savea, ma le su enga ma le analysis leo avatu. Ia mea moni lava ma mea sa o e tu atu. Iau tau luma sa mai na iau tau sila fia ai le matau tia o nei me fai. Ana fina ngalo le atua e wha wau le tula whano lea. E toi o mai tula epa ma le chapipi e wha malusia. Ma wha wau o na tau ai tangata, ma misa ai tangata, ma saala toto whioti tangata. Aia, ma eu le lofa ma le anga le leio le atua ia i tātou. I le i tō whauina ai e le atua. Po a ubala mea na wha ngā ioi ma wha ngā e le atua, ina ia sui ai le whai ngā malo, ina ia awane i o le mea lea, o le wha malingi toto, o le tūla whono lea. A lea na whai e le atua. Whai ai le atua. Ia whi le mū Samoa, ma la vea i Samoa. Ne i whina ngalo i le atua, e toi fo i mai. Tu le epa malana regime. Nāle mena whai e le atua. Wha malo losi tangata. Ia mana malama tangata i mata upo. Ma tū lei tangata ma musuia. What a tau na iai se swinga. Change was coming, and it was a good change. To tu fo le o le ava no lona lua, I lesi fo I whainga palota. Ai saua o le mea la vaitasi. So you need to be convinced that these things don't just happen this way. They happen for a reason. Nā le tau te tau te tala sa o iai, wao ngā me te tupu. Wau tau mālama lama I nei. I le tō whāma le whina ngalo le atua. E nā te le tū la fwa I a Samoa. Ne lofo le nao le atua. Wa tā au fia I ma vavao I fafo le pā tangata nei. Aua nei, toi ulu fale mai. E whai lava seisi me siri atu I lunga. E polonga ai Samoa. Whetau wai ai Samoa. Ma whetu iai ai whaai o apoa. Ma oso whai e lesi Samoa, lesi Samoa. Whe oso whai, ma oso whai I upu. Oso whai I a upenga. Wala.
Fai mai na fesili. O la fesili e fia malmalama. Lea tau e mawhaila ona toe tuu I fafo pe a maua le lua vai tolu. Please. Ioe. Mea tolu lava le na. E matua lata mai lea au le me lele iai lea tu la fono fa vale vale. Ta maua le lua vai tolu. Aia, ala umano fa mtala atua. Na umano vatu. Ua maua le lua vai tolu. Wa ala auli ma le fas le lua vai tolu. Le toi tau fesili ngia le mea le na. Le o tau sila ia. Na o le fao popo peo. O le fia fai pula le chapipi mo sava vali ese. Tu salava pe fai mai tu le pa. O tangata ia no mai tonu ia o mai su e mea. E na o le toi molo sa o mea. E tu lo ilunga e felea. Ala tala. Tai se wali. Ya, manu ia lau tau mawhai. Tanga iane ai o le tai pēr whai ua e tali tonu wa wau. Umana whai atu le whionga le. Ri pāre mi ai te alu e te talo ma e whalongo longo le lei le musmusunga le nganga pa ia. Po se mea sa o lau mea le o whai. No. O talana tule pale le whai mai. O e olu tangata su e mea. O e alu whai pule o sawi. Sau I pe bai fo ia fontoe la tau ia. O le mea e tasi. Pala al mea o le mautonu ai mai mau le taimi pula ala. Ai, alu e tā pena lo lo tui whale. Alu e tā pena lau lo wha moe moe. Le nā o talia e le whionga e le li. Pāle mia ma ua uma fo I ona soa le pule. Le ainga whatutua I le atua Samoa ua tas. Whatasi ai ma I la ua o le whaita toa lea. O le anga I mai ma le ala fo I lea mea. Vea taulia. Ia whapea fo I le sunga ia nonu. A whaila ua malie to o matama matua ia. Ia tel tonu fo I. O le ai manuia. E whanau matula I mai ai. Tātou lofo lama whatatat. Ia po I se sui o le anga ia. Ia tu le epa au mai. Ai foi la toi o mai si sui o le supo. Valena uma finga palota e o mai valasi o le sui o le sap ma le supo. Sui o le sap. Lena. Tā ua tele. Le whaafonga malama ma le manino le lei o le atunu I mata upu nei. Sa autou whaafonga I le tandoanga foi ma le whaasoa ma le whionga anganu ma le mana I le aso na nafi pesta tamba le langi ngā ono Vincent Lavea Schmidt mai le ai o Israelu na whana wai le Mesia, le li whaolo Yesu Kiriso. Ai o se te mai, a ai vole o Betelema i ai tono Jerusalem, Israel. Ese le matango fie fo I o le whasoa le fo I uso, o le fo I atali I, po le fo I tamali I o le tunu, ma le vala aunga ma le whao wina I le atua. E whātau nuu lana moe mitinga e fia tautua ma fia o e papai o na vai. I lau whanua ma ele o le nuu pa ia. Sa whea fiua I aile li whaolo Yesu Kiriso. Lana u apostolo ma le au soo I le taimi o lana misiona. Ona tawa lunga atua I lea.
Io, pe ana foi atu. E alu alua ngase. Whaalongo pea. Ai o ala uli ia tutu le afi ma. Tau ma whai lava. E whaatu mauina pea le iai. O le toia ina o tuila epa I to tonu o le pulenga o le lakapi Samoa. Everything else that I heard is all rubbish. Io. Paole mea. Wa e alu ase male. Mai wa umalo taimi. Mo live and the tatau na umalo taimi. E le se me o le a alo whangai fe mai. Now it's come to the end of your term. It has always been like this, and it's been part of the history of you not wanting to leave or vacate a position, even the parliament, and as the prime minister, the former prime minister. Atalafatu punipuao Gilma. Ia whamalofo I le tātou tamā. Ia nofo inga. Ina Canberra, ACT, ia malo. Talsio le nau tonu wantu ia lau tau pusavai. Violet, alol se formulia, a pea fo I fili mea le lei. Ia, e mai se fo ia tamaita ia Sustina, o Sophia Ioane. Finally, we get to remove him because he was under so much pressure. Namatua luchi. Le whalongo atu o taringa. Sau mai luma, sau mai tua, sau I au tafa, sau I lalo vai, sau lungare mea. Male mawhai. Ele mana o. E nofo pea, ma nofo pea. Ile nofo. Le lana nā o te whapea tuai. Ia. O nisi fo I teimi o whai unga whapenei o whai unga whapolkiki. Walu ese. Ai, e o fo I toi whawhau mai sesi whawai. E toi whapea, e toi whatu mai fo I sesi whono la tamai. Whaale tausanga. Annual General Meeting will never change the constitution of such an entity such as thee. Lakapi Samoa. Nana su ya ai o toi whaonga mai. Le whawai masani ama le lato constitution masani ai whai mai ni seisi mea valea. E Solomona au che. Ioi, na pawala la utala e whai atu. Whaftai tu lepa. Whaftai wa e whalongo mai I atea. Yeah. Sisi teibi de fai sau no angana e whapela ia. Ia la uli, lau whionga I le te tai o malo ma. O te lei alu ese no o wai whai mai o te alu ese. Ioi, nā la no alu ese, wo le la vā whalonga le li leo le ia tau sa vea. Turi au pūpea o te alu ese. Papa Junior Tino. Thank you, Brother Severe. Always watching you and enjoy it. From Alaska, as always. My lolava also. Ya Solomona. Nala o fatu e wa to te fa fonga la va ya so uma taimi mo ti ngatalingo tule pa be wale le sa veo la wat mako e fa la uli vai o tele fa longo ki aki oi polo angale ai le le sa sabe la va u lo walu esse mo le mele Era wa waluelo. E pa wolea.
Oni to ye nisi tonga fiti e to e whawhau mai tua. Le walu sto ina. Ioi. Tulepa, whawhitai e lau tautua. Whawhitai le tō wha le lei, wa e talia ina aisa o whautuanga. Te malo lo, manu malo. Ia vai fulai, le atoa le tai i lo finangalo. O le afile mu fo i lo finangalo. Mai mau peana e whamawai me la kapi, mai whamawai lo i petesa. Mai whamawai fo le chapipi, o matua over le se lau percent. Tu uia nai to ina manai, te mali i oro i hai. E toi poupo wina. Ia, ma toi whatulanga mai ia le hero pipi. Nanga o tātou na hero pipi umai o tātou o langa atua. Sa tātou iei umalava, mamata mata, mamai mo se i o mai ili teimi le o kousi sila mai. Wa mātu tua wa matang kula ulu masinga le au ma me unwa pena. A o whai ia le tautua le nei au noa ma le fefe. Pe tuta ia foi i se langona o se tangata ma se me whaasang tau pe tau whawhiwhi pe tau whamatau. Never. Sila miss call. Talo whai malo se fumanuia. Good afternoon, Sevilla. Taua, Matangofia, watching you from the capital of Wellington, New Zealand. John Roach, talo whai, malo se fumanuia. I lau fionga le tapa au le ala taua. Ia, lau fionga ai alo potea ma le whaletua. Ia ula. Ia, ma le usura i titi o ula. Vai le soi. Ale, le ala fo i la ua ata ai alo potea John Roach nanga tasi fo i le neita mali i. O te wha me melo i ai o na whaiva. O lana wha tō whala inga na te tai mai ai. Le au ki lani Samoa Rugby Union mo le tele o tau sanga malona wha vai. Awa o le uni lea ma le asosi lea o le lakapi Samoa a New Zealand. I lalo le wawa inga a le fionga ia i o le potea John Roach. Ka pea fo isi tō ina matua le fionga i le tupufia ia whaumui nā. John Mika. Ia ma le tō o tele lava o tō sa tātou ngā lulue. I tonu le sosili nei o le Aukilani Samoa. This was the feeding pool of players that supported and fed players to our beautiful, dear Manu Samoa for years and years. And many of them went on to become All Blacks. Some traveled across the Tasman and became Wallabies. Even some went to Ireland, Wales, and all around Europe, Japan, and even in France and Paris. Yeah, whaftai la wafionga i rupotea. Ia, whaftai i lautapo inga. Whaftai foi. I le tele o tausanga sa tātou ngā lulue ai. E tapu e ma whapena o na whausiusi ia sāfo lau o le tupulanga o alo matama whanau o Samoa anga i atu e support malango mata alo matautua i le tātou au o le manu Samoa. Patalo fatu Sayo Lupe Matasila, watching you from Kingsland. Yeah, I also now Kingsland. Yeah, Pemelika Mariner. Patalo fatu balole soifu bia. Elo tuetele la sa utala faye le mele na. E winga ya tulepa. Ale upe ul faye tule atotoa
o le se lau pasene o le wha mawhaenga lea. Wha mawhaelo I, a lo foi wha mawhae le lei o kisi ma fusi, I le maota I petesa, ia ma whailo I ai. Ia ma lui ali o tō whaiva whamuina ma tu ia ma uru. O le awalo ke malo lo ma ave ia se o whaltua. Ia Auntie Gillian, mata my grandchildren, my great-grandchildren. Vai lo le va avolele le ato e watu I Samoa. O le MSD, e po la ling o le mele to lua afela na pasese, o le meli lau pasese. O ta whau ai. Nio, ta whau tu ai nai kona, kai lua, al watu ai maui. Nio, oi la haina, whaewa ewa solo I fuai nāne mea, ma malo lo le lei, ma le manu malo, mo lou si le fia. Ia, o siri ofe tau tai, o le a sila pele tua I lau tau tua. E lei fo I se isi e whai nga elo I lau tau tua, ma whaoa pe nga oi I lau tau tua. O mea lava na whai e tu le epa ia, mo tu le epa, ia mea nā. E te alu lava matau ave mo oe. Ai fo ini mea le lei, sa whai mo le atu no, whawhitai. Ai o lo utali tununga. Ia sili atu mea le lei, nai lo ni mea sa le lei. Oe ne I mana tua oe le atu no le sili atu o mea le anga na whai nai lo mea le lei. Ia le alaua mauti noa nei. Ai, o fia lo fo I le fionga le pāle mia. Wai te tau na iai ia ni tuutuunga mani ai a ingo le mea lea. Hello, Alan Missa, whapena fo I le sunga William Peterbone, da talo fulava malulsi funvia. Ia, talo fatu fo ia John Joseph. Ini ai a ingo le mea lea. E le te tau io na toi o mai toi whai fo I sisi pālota whātonga fiti. Walala o nei tua ta whale mai ia. Nā o na whai o le mea lea e whaamali e na ai. Ia le taimi nei ina ia saini le miliona. Le 50 miliona. Au te le malama lama. I tangata nei, ma le vai tele o mawhauwhaunga ma whape mai. Ua te ia ua whawhetai la au le 50 miliona. Ai le ise proposal ua vea. O tau se sila ia, propaganda news outlet media of HRPP. It just reflects stupidity, craziness, ignorant, arrogant. Yo. Onisi me tau te mana na o ye. The money is there. It's just a matter of Lauli signing it. But Lauli doesn't just want to sign it. He wants the official attachment and involvement of the Samoan government to be in control in dispersing and distributing of this 50 million to make sure its appropriateness, accountability, and transparency in the awane i'o I lima o tangata ia. Lima o tangata nei, na o tō wha o la iti lima whapene, e murumuri ane awa e was spread o matua lau te tele alo whilima. Ia lena. Mai ia Ronnie tautas. Alo le atau atu vea. Ia alo mātou. Mata atu pēr. Mai I le lau mua I Wellington e nei Lower Hutt. Ia, malo le.
O fautua, talofa fautua, malole se fumria, ya vapefo ia sene fui mono talofa. Malole se fumria la fionga le pepe, centenary, vapefo le fionga le ngaftasi po la sunga tui Samoa, fui mono, fata si alenga. Ya male no falo male aingali. Alo le tapu ai mai, taftai fo i tatalo ina ia. Whaingo fie o mata upu e tala noina, manino ai mamana malama. Ila ki liva ina o nei mata upu. Ila ia mana malama le tunu. Nal mea le na whaile ngā luenga leo. The analysis, the research, the ideology of the issue at hand so that people can understand. Ia malama lama o tātou tangata. Ile lave o le mata upu, ma le mata upu. E malama lama lo le atunu. Nā vava aile iai. E whai mea fia. Whai alatou whai unga tala whengai. O susina matautia, tala vlava malole se fumunuia. Le la o vai atu. Le afe lima se lau munu tupu o tau ia lo ilunga le tātou ape folinga. Fatalo fatu to ilolo o peteia. Te le lopo ua whaile fusuanga le ngā jai o peteia po nā nei e sa waipo stimulus so. Ia. Awale si mea nā tā ua tele. Ua manatu le pāle mia. Au mai uma lava li poti. Wal mena le ua le whase tuanga le uma lau li. Au mai uma lava li poti o tupe. Every account transaction. Mea uma lava. Mai uma mea lakpisa. Au amatua fefe I know for yatu. But because the government has every right to do so and even the Prime Minister. You know. Le ana fai mai sao lava e Australia. E le avatua direct pe tu sao atu le tupe le 5 miliona I 5 ole la kapi Samoa. No. Mātou te mana na o ina ia iai sa fianga. Wha le tu la fono ole malo Samoa ma tai tai ole malo Samoa. The fifi, gone are the days. If I may. Tele yo mata upu. Sa umanatu talanoa iai. Awalava ia. Walava ia. Tasi ala le mata upu le tawalunga tuai. Ila so wa on the nothing of midterm primary elections sa ilia nominations mo le si panota America le la fa le midterm la le mele le woto si le sila yai fa solo lava stete na le sau lava malo mai ya nominations of Democrats over the Republicans lena Lautou vava ai se suinga matauti o le malo o le ao o iai. Tai au nei, molo tau silfia, o le lona fitu ai lea o le aso le taua, talu o no sfai Amerika ma Israelu, le malo Iran. Ea, ele ngata foi la ele na, a ona na fi, na pomu ai Amerika ma Israelu, o va atau le sami, the Navy fleet of Iran, 17 Navy ships, including a submarine. Full fitu. Vatau. Le malo Iran i langata I fale masami, o ngā sami. Wha leanga ina, wha ngoto. E au fi ai ma se va maulu tele la vaetas. Whaita wafe mafe tangata ua maliliu. Ale wha pa mai lava le numera. O fita Amerika whamai nao leono. Ai se tasi o a onga
ale whanau, se lau fitu sfulu ma le lima, te neiti e lalo ifo le sfulu tau sanga le matua. O tau se sila la e. This is a war crime by the United States. Ia te ulu la tau ia le na, olo utali tununga le na. Because why? Although that he's a commander-in-chief and the president, the Congress holds the authority to authorize this and the jurisdiction to authorize war and military action. Ia, ala fa mai le tua mai lo tusa so tato manuia. Anga le foi le tua i toengo le nei aso, le tapena tu le au whainga luenga a wā, ia le sapati e tai au, ma le upu fola, ka manui atu ia te utou umalawa, le au whainga luenga tofi le tua, pe masani, pe tātou te le masani a wā, o utou uma, o a uofa pele pele. A le upu le whaiso e le tamafole o kanata, wasa I lava I le pale mia. Almost every day in his program, he's demanding answers from the Prime Minister. Why did you stop me from coming to visit Samoa? So what to know? You can see the signs of frustration, angry, depression and also desperation. I say, waita, yele tele ni tala ale pale mie fai ai. Wala. Walau lau le pepelo le pale mie, ma le tala pelo le pale mie, ma so tu la le pale mie. You can't prove and produce any evidence, factual evidence. It's a hearsay walanga nai fa so tu o isi au wali ingai. Nisi au low life ngale wa le ko se me ngale o ayo. I petesa mo ngel palmi ngofu. La to tele to e fai en tonu man, I'm telling you this. O le fa mai mo taimi. Ono mai lola ia na pawale o le me fai. Attack, accusation. Wa fai o le oto ye se me em fai ona fai. Alela o matua I fa ali ye yas kama ko inga le. Bai lauli se to watu. Alai akala uli ma fai la kala makapuala makali ye ia voi mata le no mo fa so. Au kwa mai oi ole to tele tanga to tau fi la uli e sani to atu nisi oi la o tu samo. E wala wole to fi atu nisi samo wo na o yale na o silsila la ia kasi sila la ia le melena wa fai nei lo fa fi poto tu la I mai ia matai o le tau ainga I le avaa matapu o e sane e to e whaongaina le suafa sala ia ele ma se tala ale fionga le pale mia o fai atu ai e fa sa o ene e to e sawi samo pa ora tala le pale mia na fai atu ia valo mai pea ma munga mai pea ina lo ngutu e te nofo ia ina ma fale la wasi e oi e fai atu le pale mia a mea sa o ene e to e tu mai ne valo mai pea inga ia fa pena foi ona e munga menga mai ngofo ia nga ma fale la wasi ia oi ina sa ol parmia wa ven mo tau fa lata wel tau fa lata se me silio na mata nga ma mafa lona tau no unga pe al melen fa lata e yuta ia le di faolo Yesu Cristo I nei ya tupe se keli mole wala fe mai le palmia na foi no o lofa no le lofa palmia ya toi as tau su ese me te olai ia mo ni au viu ese mo ese me fa tau ese au to le people e vai a tu va funga mo ele tu
Le na lai na sau le pale mi e lunga lau por kalame. Awa I lole lei. Ele fionga le pale mi e lo fai e. Ioi, e ile taimi e. Ele mawaro se me e o lai to me titil na whaasanga sanga tulo iawe. Ai ata e le pale mi e. Mai e fa pena se ia pole. Alo lo fai e nganga le ngo la kurfo e lunga. Kangi mai mkalo sanga mai e. You know, to make his program credible, on the level or to you know, so sonny le na ai wa ai la ele sa ola tala na fai ele mawalo se me to ai el to me titiliamba fia ola ai ai va lula ele wa gang up mai si o li mo fa pena yalla to propaganda media outlets na o tu wa ingala. If you listen to them, ladies and gentlemen, friends and families and fans all over the world and here in Auckland, New Zealand, ila lau fatulo ia il palmia. Ia munga mai pe nga. Io mavalo mai pe nga, ma no foi pe nga. Ia mafala wasi ia o ina. Io no alvele na le so fiau. Ia le o tau fi walu le. Ia fo ile tusi il palemio Australia Albanese fa pena fo ia Penny Wong ale a wo ala to ili fa lungu sisi ia o ma la piscina fai o le vale ma le level le o le fola ma o lunga le o le palemia foreign affairs to the foreign affairs o fe la lo malu si angolo tu si ia Penny Wong enough. Ale fo e toi fai. Ia fo ia Luxon e ole halo. Ia le halo fe au. Lo monkey e le no. Ratalo fatu. Ia halo fa. E tele me o le mfa na to lu Samoa. Wa o ia na te. Ai fi alu e alu. Na me le no. Alu io. Ya al memoria ya wale mfaifo na to ya lui I Australia fa sama tapu moi o Australia la to tu la fo no le na sa ya fo kulo fia ula ye kia wa ai fa longo ye kia nga mo le o manguia ya le ya nga lo kalia nga wala vai ngai merse after tele le tunu after le maftanga le vai aso atoa after fo I lo to love pale male on sai le tele o mta upo tele no ma fa so ai fo le time si CEO le leo being passionate about the issues that I talk about and share with you and express in one way or the other that might offend somebody. Yeah, but mangalo le wona. To fa fo I mai upo le atou severe. Yeah, o anga lava le fianga. Ai e momolia tu lava le savali monta malao. Yeah. Ina ia awane I fa masinoida I tato. Au mafofaua na ne o saulo tavale. Ele fai au lea na faila na launga ele chapipi ma whapela na tala. O le vaenga whai e whapipi I ai le swafa o le tua. E malaia. O le a malaia. E malaia. Whaatolu wana faile. O le vaenga whai. E pipi I ai le swafa o le tua. E malaia o le a malaia. O tōna whnofo ma mawhau le lofa ma le anga le lei o le tua. Ai sea le mea o le whaataunu ina ai. Wholawholanga nei tangata. Se I wawa ai atu se malaia o sau. Se malu a nei le toi fo I mai le whainga palota.
O ma le palota luas fultas. Sau I whainga palota laiti. Alu I palota. Ma tangi o palota. O mai le tolu no ese mai atu. Mau whape fo I ale. Toi fo I mai lava. Te ta I le malo. Vā le whangatia. Ia la uli ma le fionga le sa whapito. Toi ta pena le whainga palota whanatinati the snap election. August, September, October 2025. Toi fo I mai. Lauli. Toi tu awa noa I le tua. Whea la o iai nei folfolanga ni whai whi au malato. Tala e whai. Tu lou lau whinga luenga. But there comes a time that we also question your credibility and the reliability of the statements that you make. Ia sa mo nui elingolin, whai au lena. Ia lea la. Ai a. Te la unga. Ma le talanoanga le fionga. I le minsta. O tina mata mai tai maanga whesotai. Tēnā whai nisi fo ia wali ia ma propaganda tau whao so tutu afi e la wali ia le media le whai no ia. A mai ia wha moe wha uowo. Si wedi. Ana au whaia ina e se wha fine na matau wā. Ele palota. Ole matua malia. I think those were the highlights for me this week. And I laugh at it. O te ata e pe alu lau ta vale. Ma toi ki ma whalongo longo le malia tele o saudoanga. Oka le mata utia. Le loloto. Le ti ngā. Ma ai la tōwia. Well, in tali mai e le nitsta. Asal mista. Ano o mate fina o ma se whawhawhine le whinga palota. E sini ma mautu I te a malo. Ana whapela, le mista. Ano a ulena. Nena mata wama le whawhawhine. Tu titi a malo le whawhawhine. Ma sini ma mau na palota. Ia suere. Se manu. O le vano file mu te le toi fi tau tala ma fi si I se mea ai fai lo I ali mo fai lo I ali mo au vai te ala lai mai fu I mea ma tu mata au pu fa tu e o ma no matu talanom fa so ai mo fo ala mea matu yo mea fa tu ba to la longa fofu oi te pisa mai fu ia te au te like titi mai te fo fa to au no masina susuro o ie ale wa silsila mai e yo e fo o avea mo minsta Minsta le kapeneta ma le whainga malo. Ma oe, limong. Arongo le mai, vai tala minsta. Di mau pai, inga pefio. Le peto titi ae malo lo mai loa le parliament. Ya, fai vata si lo fa ma vainga mo. Ma story, no mane. Lima pai inga. O sa le parliament. Te le tofo I se minsta lango. Te le I tofo fo I se minsta au tu o le cabinet. Yo, na me oe. Le lava lau tautua. Te le ilo tautua. Fesili ngia lau tautua. E pepe lau tautua. Amazing. Amazing. Yo, ma tau tia tala ia na. Wha ngana ai le nganga pa. Ia wha mai tala le.
Ele fa pel ko le vai kong le mau fong ko mai la ele kala o mai kala fa finga fai ko menga a me se ole la o mai tala ma laulo tau tala titi o te matua i le vando nofo fa le anga nuu o te matua fo i le tofi minsta ana fa tau sa wana fi e onga ano au po alu su e se pu a vi i o te maulu mo lafi mawai. Nena le no foi atu tō le wha mawalunga. Lai ta milo lava le si tamari i sa e manatu maulalo i ai. Ele e tali mai wha pene. Whai mai alamin sa. Whai so o mai nao. Olo to manatu mātou ni angiru. Mau te wale no whanofo i atu whau o tō. Mena o tawena o tali atu. So le ai tali mai a. Na o meo ta ilo i pomu lai pa u i Iran ma mea le ta whanga i Amerika ma Israelo. These were great psychological bombs that does hurt. And does the damage. It will do the damage that will be dented. And has a mark on that in your soul, in front of your eyes, in your mind, and in your heart. You'll never be able to get rid of that. E onga, ia talale, minstale na wavatu, ia te uto. Evangelist Rarotonga Miti, atalufatu. Wa e tautua o penga mai. Ia ai mai aloma le tātou polo kalame. Manuia tele tapu inga I lunga o le tātou apio fōlinga. Our Facebook page, please continue to share our program, leave a comment, and also subscribe to it. Help me out, subscribe to our program so that you won't miss any episode or any of the fun stuff that we talk about every day. And that's why I want, every single day, I want to bring something new, something unique, and explain it to you in the most dramatic, simplest way to understand. Because it take me love out. Mai mata upu e fele. Ma whainga tāo. Na māla malama ma whamatala I tangata. And in if way channel. Ai a olo na whaile suenga ma whapenao na whiliuli wa I ai ma whaingofie ma sa ili upu le ngana e ulu ma tāwhu lau I le loto ma le whatu ma le nganga I malamalamai le sao le nai ma tau o le tau longo I aiso na tau nu unga ma luia le launga tai au I whawhengainga Samoa nei New Zealand, Australia, I must say, Reverend Seti Uta, Malefaletua, no falo male kalesia I sale moa, ale e whakasa. Vai le tātou vai leola I nā tuala, tātalawha tuala, le uwhionga le saoli, ta wātau pa u, pe foi le faletua I apeka, Sultolu Lappington Road, I nā Otara, o leo vai leo wa leo o marka por kalaba o foi ben fa va pe vol to fine nive malia na le los fulma le lo Templeton Place I Monroe Glendon male tmita yo Marita o I fo tato tasi market nale to le fo va pe foi le so Robbie Reverend Larry Tupai ma Auntie Helen ya moto umolo o ngalu ina o tatou vai o leo now pa pena fo I le Island Food Market I nai Avondale le uso ya VJ I mana uso Samoa lo ngalu lue ina anga ia tu ina o le Island Market Island Food Market in Avondale na wato tile tu te lo le ina Male Grand Market in Massey Road, Maketi Masani wanga iaio la to. Ia va pe foi.
ai mana o ai te fia vai mai fia talanoa mai fia fusi mai fia kisi asa vea e mana o te vai mai o lo atu e watu lau lau vai ia wala au lele ta telefoni na o lo tasi lua iwa fa fitu iwa lua fitu tawa lunga ila soifua o le afionga ia to filau Ted Stanley po le sunga fo ia sua ia anga le leile atua famna tuina o le 5 ma le fata usanga o lo soifua whawhetai au ngā luenga le lei sa whai whawhetai lo tau au sa piti ai ma la ngona ai le malosi ma le whatuatua ma le lotu tele le 5 tausanga o le tāpae inga a vea la o fionga o teitei fono o le fono fau ma malu o Samoa le vai tele lea e wha malu ai Samoa ia ai o la langa watu o se whailau tusi o lea ua ta e ma le manu malo o ta whaiwa tāpua i pēa Samoa ia o lea lava tāte i pēa i tonu manuti mea i le fono le anga e ala ngā tatau le tāwhatolu lea o le fionga i le konsula le maafutanga whaiwhi au Samoa so fatasi a o la lafo foe o su i foe le ula tau i le tini ma ua whae e atu i tau au o isi fo i tamali i o uso fo i a i tā ua le fionga i le li iloia le tofa i le vai malai asiata a tina e vai o le teitei fono ia whapea fo i le fionga i atui salenga fionga ia loli Channing ia whapea fo i le whailautusi ma le whonga fau o le fono le sunga le vai malai asiata whale malu pio vauriko ia aile ngate lea o le tātou whailautusi le fionga e whimono ma le sea o le tātou te utupe ma le komiti o tupe le fionga ia tusani ta whailangi a mikaio ia malo unei whaatau waa i le komiti o tupe le ia tau o savea o le au fau mātutua ia o le sunga ia sua tolu manave misiluki sua faumuina whapena fo ilo fono o le sunga ia lufilufi manuo ia whapea fo i wangalola i tau e le tangata e tōtasi le misi e tau ia e mai se fo i o whaiwhi au o lango mai sui ia o whaiwhi au i te tonu o le fono fau le sunga ia Reverend Larry Tupai po le fionga to le foa Larry Tupai lo vea le tamaitai lo ia le sunga ia Epenesa whaapitoa mo le tātou fono ia mautou malama lo la langa le fono sanga ia ne ai o le tai o tō mamana ai o le teitei fono sili ale ona le titi fo i o le apaia inga o tōna i atu le fionga i le tōtoli i tō filau Ted Stanley ia wahani mea le lei whaawau mea le lei taftai fo i lau fionga i le toa le tai lava papale ma le ono sai a meise o lau angana feso soani ma le lofa i tangata e te apa atu i tangata ia taipe ia o le winga o lauli a lofa i tangata a apa i tangata wha popo tangata ai le o le wha leanga tangata matalepe tangata maruia tele lo waso i fua a popo le tua mutului tausanga o le soifua o le naidi te li tai tai fasino ala fo i le tua inisi ava noa le lei mo la o fionga ma tātou feilo ai pea ai le se me o le watu ai lava ma e keva ko ya ma le wako ya o te lo le lei lo wanganga e fia tautua mo Samoa ia o tala lava o suanga o le vatele ai o te lo lava o le a e whaawau
ona lalango mai i le fono tele a Samoa. Ia ma me fai, a le atunu. Lango su ai fo i le fionga le konsula, lona au waa ma le ofisa, ma le wha moi moi, inisi atina e le lei, o le ata pena iai le fono, mo le nei tau sanga atoa. Tuli matai fo i, tātou sisi ngā fua, i le masino ioni, ia mana tua fo i lea ua toi wha fo i le fionga le li palemia, malana komiti wha foi o tāpenanga, o le tuto tasi, o le ona sifuru ma le whātau sanga, o le malo tuto tasi o Samoa, i le nei tau sanga, lua afe lua sifuru ma le ono, fo i le tolu aso, ioe, na sau mua mua o lima, sau loa wha, sau loa tolu, sau lua, tasi, a wha aso loa. Ne te mana o tule pe toi wha alu tele ni tupe, ia me, whai mai maweli teimi. Ai whai mai a i o la uli. Samoa fio mai, ala mai. A fio mai matala mai au. O le a tātou toi fo i e wha manatu. Tolu aso e wha manatu ai. Mea uma o le o toi whaia o tiai. Kirikiti, talo ngā tama. Au o luma o te nāma te mai tai whapea fo i au manga. Ia, tu ngā waa, whai ngā siva. Pese whale anganu, siva whale anganu, whawhia whianga ese. Ole a tātou o iai. Whapnia tele le tua ia i lātou o loo whaatau tulia i ngase o le tino e mai se. So o se mauta ngase. Mai e mātutua se i o i e. Ua whāto a whananau mai. Iwa. Ngase whai lele ma le soi sao le pepe, le tina matua, le tama matua, le tama talavou, nai whanau, ia mai se si o mātou tina matua, le whionga ia fuatino, whamele, a via e sera. Lo tele, kai, ia. Ua, a mautou le tumutumu ena, o ko ke whawai loko lo matua, wha ata ma wha atali ye ma, ia le nāla, ia. Ia, manuia tele le tātou tino, ia, whapea fo i Samoa, o lo o alala ma papa au ia tino mau. Manuia sapati le aso tai au, le au whaingaluenga, ia, o tātou te tai o le malo, le whapea fo i le whionga le li palmia, whionga le malu le malo, ma le masiofo, sui o le fodo sui tofia, ma o tau whaltua, li palmia, ma le whaltua, sui palmia, e to lua, ma o lātou hainga, ali i, ia, e mai se fo i, le whong ftalai, ma le whaltua, le kāpeneta, le pale mene mamalu, ma sui se fono uma, o sui o le fono. Ia, ria tele malo longa. Ria fo i le ala usu ma le ala seu i le asunga fua mua a o tā ringa. Le fono usu o Samoa i le asulua. O te tuua o tau se tasi o pesele i a tau sa vaia o a whaingoina o le tā masaninga. O tuta le waa o le tama o le ainga le tai. Lo fa tele mo oi, bia tele ia le nei a fiafi tātou whiloa i le asunga fua o le vai a sofou te tai atu iailu tau soifua. Well, Samoan, those are the stories about our people this week. Soifua ma ia manuia. Te mana tuaina le tama saninga na osi ata matala e pei lava ele ngata ai fa atauva lo manatu ileana o fa atufa mai Galu o le vasa Pe ana fai o saumiti
Tale toi fiala I lo te musu e ala Ai ua na o ita Waloa o na tamafuta Malefa a te singa Tali tonu mai o whainga tauna whaamuta Ai wali maia O mai le unga La upele o na paulawa Ele ai se winga Ai mali maia O mai le unga La upele o na paulawa Ele ai se winga Ua te tau ona o alu Ua tu talo wa Te ngā i mai wa ai atu Ma teo pēr i manatu O langona umai la tā ua wa Ua whainga tā ona tēna Ai whaato whamai whaso i whatu O te le tau whia Loi mata o tawhe Ua sili ai lava lea I le whatu ua tae Whai mai a e alo whai sa tasi Tu e whai lona manao Ai a toi fo i mai O lau mea tō tino Ai a malia mai a O mai le unga La upele o na paulawa Ele ai se winga Ai malia mai a O mai le unga La upele o na paulawa Ele ai se winga Ai malia mai a O mai le unga La upele o na paulawa Ele ai se